Au wange I. Mga ko kakangake maua me kay biuma. Mangko voda lang ay fama ko kuka. Oh. O sa pasui eleng ilari simya. Ay wala. Oy, deli. Io eu por PC salafa ye au lei hey. Esa wai ma hey ko lu ku. Atalo fatu mo folo fatu. Salafa ye au lei ma upolu au lei fa pe fo I manono ma a poli ma au lei. Ia ai le tu fo ile motu o fianga fa pe manu o le motu sa. Ia o le tato wa fa se no manga. Ia wa fo ia le feta lo inga. O fea tatou te whetaaloloa isoloi. E peia matua le tuu sa mo I se sae sa mo I se sifo. Mana ia ka koe ngoa ngai mana ia wumase ne mo original. Ia o le tau au na nei asiata. Se e mai lungo peau mangaru ngadu o le ea. Ia u te loa watou loa le lei watou si la fia le mafuanga. Wa mafuai. Ia ona delay le tatou wa. Ia au fe kaui fo I male te lei o le vaa le fionga ia vui. Ia male tuai te isi mai fo I o le sunga ia Godfather. Ia woga tasi te isi a mafufuanga fo I o le nei aso. Tio tara le tusi ngā rurue mea uma mo le lei o I la tau e alolofa I le tua. A talofa le isaba fai ngā. Pa ia mamamalu. Ia sua ia le tuli e peo le talai. Ma vaenga fo I. Ia na fai a matu ele o le ala taua. Ioe. Ilo le pai fualanga sua le tuli ia I fela le tari tununga le vanga le fiafia le tau pauina ia faatupe ua muli o tau lofonga ia so leo le vanga le fiafi a wala faafonga maua Samoa o folofa ba faatalofa faafelo ia tu ia io tau pa ia mo tu sa le avea ia matua ia le tu o wale ngā luenga pa ia le tua ia no fapelea sama o sautala le dei fiafi ia afifio mai a matala mai o ao maliu mai susu mai ia I lungo le tatou proklame fai ua le fui vai aso le tautua masania a soko fu ia so freile ia wale au onanga ale Blue TV ia mo o tau sa mo le atunu pele I le loto ia fio yo le tala le lei a talo fatu na o wafela vai le misi a tia le mafai na fa ngaloina ia le pai sina o le ngā luenga le tua ia po tama fa sau le langi o lo tau faiva na tō fia na mua ia mai ia le whenga inga tuai se ia o mai le whenga inga fau na ua sau le mission na Yesu Keriso e wha mamaluin na lava faiva whio yo le tala le leipo ila tau a vea o sa le vi ia po le au kālai fo I po o apostolo ia me se fo ia o ua whaasoina la tau ti tau ave le tala le lei malo le tatalo malo le ana pongi ia tatou lunga o le prokalame ia o ainga o le tau te ia e ma le Blue TV whaafita iatu o vai atu ana nei ia o tatou uma fo ia sa maua le avanoa e whaafafonga I le whaasila silanga aloa ia e masaniai o le whaasila silanga e masaniai le tatou le lau mua fo I po le toainga o le lau mua o le whatuatua I le tua sa mo watasi ia o lae e fio I le teitei fono ia ma le lau a fono ia fionga I whaipule ma sui ma malu I tu malo ia o le nā ua tau whaafonga fonga atu ia I le tūlanga ua ta oto mai ai e le leile longo puiari o veo kākou o le mea le ta te whautua so atua I mawhai tu lou le porkalame masania e tau te mo o mia ni tai at least a week or twice pe fortnightly pe monthly ia e mai ngai update fo ile se I longo pui ali me fai ngo me ya kaku le mele o tupu ia ia fai la me le kaku o le ia pe or kala masangia ono no fo le o le tupu me siofo toyo mai ia wo le fanga o le masi toyo mai ona fana o le tupu io e mafua nga se seri fa makalanga le storyline ia wa fu wo umi ia wa o la ka maki wo le lo pola ia fa mai ia no fo le e toe o mainga fauta
ona whanau leo re tupu. Ia misi angkor whangon misi o fo ya. Ai whaafitai. O le longo pui ili pa ia male mamalu. Ia mau fo ima vanoa. Se i whaanongo ai whaafisili. Ia tatou media fo i Samoa. Se taimi whaalau tele le vaenga lea. Ia au te fia. Ia e whaafeilo ai ili pa ia male mamalu. Ia ua au whakapoto. O te fia whailo atu. O le ua atoa ia le matou au whaafolau. O le maua va se lua ia ele to nama le laina le sunga le ataua po le tofa ia manufui ia o God Father o le suafa ua ioe ua iloa ai e o ai pepe fatu afana nau ia ua sila fia ai le dei fo ita mali i rungo nei por kalame ia o te fifia fo e failo atu o le ua mawara matou fatasinga ia ile la joy le ama le la joy le vasalo le fulu mai me va tau mai nga tau le fionga ia vui ia le to na ma laina so i fa olioli o le vanga fa fa le fast mo fa sale le angalima ia ai o le tapena fo ile loma awa le fai malanga ju le malo tele mereke ia awale fa mo na o si fia mo fa le satu ia ma melea ia o te fifia e fa talofa ma fa feilo ai ia ele ngata se uso matua sunga ia Godfather ia ele ngata fo ilea ia o le fionga ia vui tia ia po le fionga le fasina ia to le foa masina mo lu proclame ile nei vanga fo o le fiafi ia fataro fatuali le lua o va se lua so mo mua ia o le uso kulo le ataua ona ta o le fa filo ia lo ia le fionga ia vui malo se fo mua ia se fo mua le whakalenga ni makua la kaua ia po loko whawhoi vai malai fifia fo mo le mo fo e felo ele e fio ia vui sui fa oli o kako pa ki mo pa inga fo ia maro so fo mo langi mar fa fonga la kungu yon kulang fa rupe ia fa file ga kude na fifia ge kula ia fa tai fo ile de fia wo fia ai nei e pi e ka senga ia lo makai de au no le ru moro tu lo ile o pi wa le man nga ko io ile au no le te ya amalo le alo se fo mo mo le langi ma ya se ta verne fa felo ile la toile vasa ma le la toile ea le fu mai ma va e to mai ngatai atalo fatu i lau fionga ia o le tama lava sa tuala ia o le tama fo i taulangi ia o le tama fo i tausi fo e mantou ia sia tama sa mo leoi ma lo se fo manuia ia o le tama fo i manava a wale fa le fia ma le fale sala fai ma lo le fola ia me vole ni amano te fa filo e tuai lo lu sa se lua ia a mo muatui le lai tu le ngolai ia le sunga le atau wai ile tu tau tala talaina ia lo la tu to fa me se vole to lua ia ma opui ai ngai le tai ia le ngai fai mai le tu no o le fenga nga tu tasiale ai nga tu mo pule ia e wi ai na la titi ia le asa fa il fa lo ma le ai fa il fa lo ia liwane ia mo le tu le fa fe lo ai lo to fa vai malai on te tai fo le o nanga ia le tau te ia ia ile nei vai nga le aso na tu ele to e ia se manu ile e I vale ile va te te pe o mai ona e fa le fu o wale tu no ia na mana tu la le ata o to ia vai nga ai fa filo e toi lo sunga po la fionga fo i te tai ole tatu por kalama le tau te ia ma lo le pale ma lo le tapuai ma lo I faiva mitiu te ole nei aso ia fa filo e fo le tatu tu no lo va pe on tapuai fa fonga mai le nei aso ia ai va pe fo ia lo tatu ai ngol fa tu ele tu sa mo tasi le wa mai te tu fo ia o mai ona fola le fala ele te tai le vai nga fa fai nei fa manino vai nga uma ia e pe ona ia ile felo inga ia male autu stala le tatu tu no ma lo fa tai ia ele malaga manuia fo I lau fionga vui ia fia fo le o vai ton de ia le lo felo inga ma Godfather I pe
e fōringa mai e iei se mafutanga mawhanawhana I tua atu I aso fo I tailo po aso le lua tala vou ke le loai fo I po le ali tua I ngā pa a le o langa nau I awa tupe o le lua whiro inga ma kaut whara nei e riwa e se me so whinga ngalo o wai misia ua o lana Fio kasi lea makua le ngaruenga pasalau ya me se fo le ka ku le nga ka newspaper o le kio ya le fo o mo ki bi me fa penga o fifia wa ka le ngi kwai ro yo ka ko banga isa bea ya o fa penga fa sia ka ya le ka mo ka mi wo leva io langa e te tauna e mo e te rua matutua e le se me tau ngā tia fo le na me ia mo rua toi ina fo I le tu do o sui la wala fisi le mo se sui ya la ki kia vu yo vu ya le ngolo mo ka minga la fa penga la mo ya a vetai e le upu le e faiso e tupulanga te mana tua ia I fo e so amene ia ma toi na fo I fia fo I vaiala ia no fai tala na so amene I si toi na talo fai no walua tua ia vele o le ai ia fo e ai nei tangata ai wangalo I le tua Yo we got a lot of chala. Afai o lai sa no ia le atawa ia o wale. Ia o mela na masalo ai wanga lo le tu o le la wa tu mal ba tu nga tu la la ya tu no e se pa en holo o fina ngalo ile tu e fa tu to e mai ni si ina iba pe. Ia wa ile si tari tonu nga ta ilo wa e ta no wa sila fitel ele si tari tonu fo ile le fa pe a e tu wa fo ila fenga ta usa pe ke ama ta ilo ia fa sa o mai o rua wa te rua ma tu tulo ia e fa pe ia e pe ave kaka fo ile le tele ya tele tele ku kan krea ole sa usi si la vui ia kaut fara tu nga o fa tu ma wina le lagi peona ele ia se vai nga o suia pa wale le vai nga wa suia ma fela mala ka mai aso ia vai ane le suaf ia sa le faisa nga baka nga wa fai la mata ia le o mai tawan la o fai la na mata pa wale se sengala ele se vai nga ele o o le o pa e atolo lo ala o que le lo la ko nga po le ale me kokia la le mfeo nga sa singa tau ma ga ye fisi na ga ka o ke le o so ia sa o mo foi sing so nga renga sa o general manager skasio company o company nga e le mo fai e la ko ke nge sa o ke lo mo fongo me penga ele se me frele nga manga o fai o le paula por policy company la ko via o se me se fange se minga pos me penga ia e ka ke o kur ke nge wa o kara per company ke nge e bela ke ma fai lo ko frele ia ofisi ma ke por me ka fai okay ia ku nga singara ki o le e bo pela o ka masangie o mo ko ngela le se singang mako mo ke se TV3 I Kaili City sa fo mako se singa sa fa o kana ku yo la foi ka alo mai ke nge fa ngolo lo la fa news ka maro lo ia bo fo American me ngolo o me foi nga fa e o marka fa mai ka marka po me fo le ka ke la ko ke lo ko ulu ma ia e fa uma ke nge o ka masangela le mele pe fole le folinga mai ka ko sa mo pe musu e fali menga ala fai umala vai parla o le la pi ti tau di falo fina ngalo vo ile le pape mana ia fo I ai mai ni si fai ya ora ranga le o I sa fai la matanga sa fai la matanga vai ngale ai ona o sila tu fu mono e nga wa jaula re nga paule me o fa I lo io e a ngana mo o rua e fai la alanga na matanga ia wala ngai re ko ngofi a wai vari e fai ma I think ole nganga company inga ia look well your representatives are lako company mana ia wa sila ta wa le poseri lo wala nga o ele ia se tanga ta fia vai mai se tanga ta vo le lunga o meni o TV
ai le lefu atu no folinga wa matua alu le so fainga luenga te wana ia pe fola matou le matou au onanga ole po ia tanga te vai mai wa fa le tonu no folinga pe amali ia nga luenga vola na fai le mfai na mis e te atu le ia vai nga lu nga o mi e fai le make up tanga taina ia make sure o atu la tu ai ia pe ia lai so no winga la vai rupo se no vui no winga la tangia mai la o le vali le la wa o le nga Katrina fai e vali le sa we foi nga fa au ngi fai akiria ai ia pi kau ku mo varinga fale pi o le first coat anga papela o ke le sau I ele foi an merga au sangwa I o lo fa I reputation at Kaukaya professionalism mai lan tatu ora e ilan mele un tupu mai lo mau fo ilan mele mo kupu mai lo mau fo ole u to etar sanga I le fionga ngaftas ko mai la au mai ka au wala ka mai ka inga faia I ia o Filipino le sia o le Mexico le fai a fumo o mai ke le anga ya anga foi no fatu na amata ya langa o me gotu o kau e nga wala ngai mana e fai o le lau ai fai e nga wale tala fau ya paula le mea e kelenga uma e nga wa o foringa vui na te rusi sira mai o mata o vature fafo kusai e tenda voi le You're a tender KFC. Tender rice. Kamala ya ere mo mier ke de me ora pau ka voi ni pi I se anche vai guia un arca ko fa so me e ke ru de fu awala nga yai fo linga ere mo mier me nga e ira fo linga o le fionga ya vui natural vai ka ko ye e natural after ya me pe ke ai voi la wa ole o tatu fa so ni vai nga ole tu langa fu le I fu I kanka Samoa wa ngi me make up ile ia Samoa ne me fo mun ne ai vai la fo ringa o vai tole apa pangura mengi o poko o ka kaule recognizing ari iska nga kaso o ke ro ka ko ke vai ku ngai pe e make up o ka ka mana tu le o vai o Paulo ka ke foi ngofo fa o nga vari lo o nga me ke le nga po nga pule fa yang lipsticks ai o ke di si me o ke di lo e se le fu mata ioi ia e formula ia ula ia e formula natu e formula nga menga ai se ifanga la ai fa I mau me le po Elvis yeah ia la matotur malolonga iwe o fa aka mo oe manai nisi o vainga na ona fa te atu ona I fa sisilanga ia foi mai loa matu wolo le telo tatu issues ya mise foi o mata upu lautongia ai na ona toe fa mana tu atu e ye le fa sisilanga le mo si vainga le no o matai mai uta tu foi lunga fa mo le misa ia ole fa mo lea o le so utitilo fa sisila tu mo le nu o matai o lo ala ma papa o mayuta e vala au dia umantu o to fa mo le lava ia malenga nga fa alo le nu o matai mo le tatu fa moe ile ava o le feilo inga ia ele to na male laina fa tai fo ile amana ia wa fa inga malanga to le fionga ia vui ile aso se fulu male lua ile afiafi le tau le lima ile afiafi ile address le na utu ina tulunga ia ua talo sanga mai ia suyo o le no matai e va tulunga o prokalame lenga ka paunge o prokalame matua le ai se Samoa e le mai mo mai ai ia o tele ala o nisi o no matai muri muri la toilo me ia ona tu fesili le ma fa se ai ile ia ila to o lo ta iruina ia la le wa va tu ilunga I fa tai fo ile amana ia amuri se time
ia ona mafia fo ile ma le fionga ia vui ai mo utu uma le nu uma taima sa mo ro e papa au fia wai fo i le fa mo mo ia o le se furu ma le lua ile afiafi ile lima ile afiafi ia o le address le na utu ina tulunga mo le mole lua fitu lima west 7-800 ia pe a ka uroi o wa masangi fo o vui ma le ataua 27 west 70A South West Jordan. Ia na utu sila tu ia fainga ia o le tatou o le fa mo le felo inga le na ia maleko. O le ava fo le felo inga ile aso. O le si fa silanga na ona tu ava tu fa mo le mole. O le fa silanga le mai le mafutanga sau mo le misa futa silanga i dunga fa mo le mole. O le mafutanga a sau matama fa na nei. Le mo fa no ma te talo joy e le pa yama malu o tama fa na uma alo tatu no o asau o lo afion pa au ya te roneni sila pa yala vale wale fio ainga ya malu ya sala fai ma upu ya te oil pule fa pea ona fa yala tatu ma vanga ile aso mo mati o le aso tai o le ta u la vale utangu ya mai ma vanga asau au kilani nei to atusi na utu ina tulunga o le Otara Music Art Center i Otara ili tula afo le tolu le so taiao anga ili fitu le fiafi o le famoe moe au tasi lava awale o le famoe moe au tasi lava awale fa mautuina o a tatou mata upu sa tuina mai le tatou fonotanga taruai mo le famoe moe so tatou no umore deita usanga mo le tuai lo tou soifua so matou ola tatou o lia le aso ile alofa mleanga leo lo tatou watua amore mole fa mana tua tu le stala e pule lava oe i lou fitangalo falia ia fa so ta numero na o tu ina tulunga fa mole numero na o tu ina tulunga o lo tasi o varufa li maiva valu o lo tasi o iva o fa lua lima iva tasi male o lua tasi o no iva lua tasi valu lua fa tai ole lau ia o le faasisilanga fo ilea fa mole committee a onga tulanga lua sa tupaitea primary school le uto vatu foi fa mole lava tama fa na ma lava sa tupaitea paolo foi mangafa so o se vaenga o Australia e ele container le o fai me alo fai le a onga ale St Clair High School o lo o yai watumu i laulau kesi ia ono foa o computers matulanga uma fa pena o leo le afai me alofa mo le tatou primary school i sa tupaitea ai o le faatala ula ma le augani al committee o lo au mafo laifia center i le freight o le container lea mo si o tatou aoga o le a le vaega te maau ma aoina faafesotaʻi muli agatele peni faapea foʻi lan makafi no mera i watuina tuiluga i sini i ausitalia ia e fa'o ia ilo ma au fa mole o fia mana mia ma utalo sanga mai foi le aonga St Clair what tau ona ave le containers ia tulanga fa pena ia le ala le wa talo mai ai matango au mai ai ia le tatou committee ia presidential committee sele oto ia me se for felo tusi sele po vita mal laulau ato ia ina ia ta paso to wa lofa ela se seleni tama fana uma sa tupaitea ia fa mole fisoso ni ane ia wa ia mea ongar fana u fia moli sa moela le container ole si tatou faasisilanga lava ia o fonotanga le ainga Faster Victoria ia ina i mele pone o le aso sa le la saunei aso lona lua mati ia i le ta o le lima i le afiafi o le address le na utu ina tulunga mo ila tau e fia ristala pei ona sauno mai le fionga le taita i fono ila na live le ima mawatu ia ole na ua maua le avanoa mo ila tau i le pitonu upole ayo Vitolia ia faafesotaʻi le numero le na utu ina tulunga le fionga i le taita i fono le malu mo agutia faatau ia po o le fionga ia fofonga o papa tuioti wili numero na utu ina tulunga ia ma le faalolo lava Tato balolonga a foi mai matou fase
ia i mata upu whaatalanoina o le nei. O le sailiga o le Ami o Tonu Family Club, o le aseina i le asoiva o le masina o me lua felua se fulu ma le lima, i le no foana i seina i fale ata. O le ngalo no whaatawina sau tusi lulu, i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be whaatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa, mo le whaatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu i le asalua su ma le lima, o le masina o Abrila lua felua se fulu ma le lima. Le lei tātou whainonga mua e pei o le manu maloina o le piki apu fau i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa whainonga nuna lua Race SUV 1.2 liter lua afe lua se furu mare fa ngata ino tātou whainonga tupe awata maina mani tonu se furu afe se i o atu i le afe tala le lei tātou whainonga o ringano e le nopo o e le isi lea o le afa amuruina e le lulu mo le sailinga o le Ami Tonu Family Club Fa'afso tai mai le tātou ofisa o le Blue Wave TV lunga le proklamo le tau te iae mo sau tusi lulu. O le lafo, la inga ki whai mai. O le sa whailanga lafo. A le pe fōringa mai e pe o le akaungi ngefu i le intention o lafo. So e pe watangia mai la ia te au. E se la le intention le umatua manino, e se le intention o le lafo. However, e paul vaenga lo tufe fisili e lo fina ngalo wa fa maila ni saunoanga o le u fa longo atu u atoyo wa tau o mai nisi o vaenga fa tu ina le fast e tau ami atu fina ngalo o nisi o lana vaenga fa ufa inga ia lango le lafo ia ko inga ia fia e fa saunoanga fa pe tau tele lo ile o ye ni fa monianga ai pe ta ila o lana saunoanga fa mai o kele lango inga le lafo le o mo fa ila u vaenga awange ila lango inga se i vanga na e iai se mafua anga kahua ai pole a fo i le po ai e pengifiki ai le lafo le ea a mai soru fina ngalo me se wero fionga vui ala so lo le atu ai nga le fo i polo wa kiki mai ngai kai mi a lo mai le fa wa wino vai ngo tolu mo fo e va te le asiata va ne fa fo mai rotatu tunu ia o mata upu nei o le ai o lo fa yere kiki nga polo le fa nei a mata pusilia ne na onga i lo tatu tunu lea o toe maua lea manoa e toe laulili winai i lo wala te li tonunga to tasi ia ma la te vo i iai tu tonu nei me o upufai te usanga e tele e o loa i mata upusili le leo na onga ya afia ai ia le tunu atoa me se o langona o tangata ma le soifua o tangata o mata upula le toe a waila ni langona fa vaenga fa upufai wa palasi lo lava ia le loloto mata upu nei ini fina ngalo e au mai e sui o vaenga fa upufai o fina ngalo o la tu malo ya ngau le alo leo le toe laulu li wina o mata upufa penei o nai onga le ta atula fono nei e tolu po pili nei e tolu ia ile soifuanga o tatu tangata ia ile nganga fa lolo va anil fa fonga mai o tatu tunu o le na voi fa mtalanga e fa pea e o tau maua ni tala ia o ngalava ngala ngonga wa fo ilanga o me ai sa masangi ngofia le lai la ngona i fa pena va pe ke wa ku il tulanga la le ia ma le vai ngalo na tolu ia since when ne fa ye se pili o ngaola o fai o ngaola le e va ku yo se longa wi sa si le pang va pe mai fa longo mai le mele la fa ye kuai o nga o lango inga ku la le ile se fe ale tai o le situ ale o mo fa la ko pili la ko la fonga ma la ko motion le nga makale motion o fa singo o fa sanga ia fia me ai o manginga le me wa o kengia ma fa ko vai ko malo if pe manga o arka malo nga ke fia kongo le tunu da ka ko lor kulanga sai e umangi o ko fia lau o lango fia me alu e fa kongo langa fanga ele va penga ke fa kongo ko fa o sui ma malu al palmenge o sui o ku malo ye la nga fa lo ba ni fa fonga mai lo tatu tu ba lo fa te do fonga voi ia top okay fa lo inga finga lo voi o le lafo kusamlanga lafo o le sengo fia me ele ese sengo o le lafo ngo foi o le sengo fia me ale ko fcc
po ai ping fiki le fola a fora le intention langa wa lo fisiti o le lafo e ku kusalo finga ngaro be se fieme e ku kusa foi bele mo la uli mar faso le se fieme o le intention la ese e la le manga le intention wa le intention o kulepa ya fai snap election pe kofie ke take government o longa intention nga e ko fo ya kula u ya e ko fo ya kul mo ya a le intention la ut o la fo ngole fa piale fa lo finga maro majority la mo ya a fa pela ele manga le intention nga o la le intention ma oi alo binga na le te fa tuai o le binga na le fa tu la utala o le uango fosu esu e mai le hale intention o le motion po le lafo ai longo winga o le la o matua ia tangia esa o ele pegi usa enga o ia it's all for himself e tu langa ole e lo fa ali lo na fidanga lo ole vanga la le te le vala le fisidi le anga ka ko matu va ia tu matu sisila uma samo ile stand ma ulolo le fai lenga e kangia mai disa wanga kuila epa o le la ai fa konguinga o mai ku malonge se fu valu le ta pipi e usika ia ku ia ile me le wa renga o ia le fa mai la le lango lango ai o le ase ta u fa te ingale na fai ma ulolo wa le manatu ile pa ki a o mangaku ilonga i ku malo no vion vui ma lo me te ase te pe no fo ya tu va na alfa fonga le tu no malta poinga sa mo o mata upu nei e leo ni mata upu fa vaenga fa upu fai o le afianga o le tu no ona oni pili sa va pe ona fa tutuina e soli e fa vai wa le pe no va tu le winga o fa talanga tatu wa e tu langa pe ona ye nga o e pa wale o se ku e a fo e ko yo al pal menge ko su e fai komi ki al pal menge ko e kanga ia le afula le na mai e kala ngo fa minority mai fo le ka ko nang fai a mai lo le fa mai e vas fu pa senge o le tunu le la ko ke io enga ai fa mole o le vas fu pa senge sa o nga o le ku ula ko ke enga o fu ali enga nga uma le menga ai saul paloka ia o pai lui la mi o ka ko ia le winga ngal ka ikaba mkala nga vo le il vai nga pe o nga ia o le vo ia ua pinge vo ia me masangi un ka ko pepese ai so se mela va sa fa kuinga el HRPP ngala ko fausia kula fongo inga ia manguia I lava le HRPP ai le aise manguia o sa mo mai nga winga se ronga la ia walo ali kulepa o le la avele fa malo lo fieme ai lui fo e ke take o ai ko nga me fa valvale fa pe la langi e fa penga mai le fa ngoi fo ia ni kanga kai I ngei be lai lo lai ku pe ku malo la ko la mo si le fie ku malo msalo o le majority au ku malo la fo la ko ku ile fie pili e le nga fa lo no winga la ia le tau sa mo o ka o le mele nga si fo ya bolo le fo sa ngo e vui wa o mero ba ko ya kulepa wa makang foli langa leo foli le yanga fai puli a wangi ka di inga mele ba nga wa ko ma ka wa ku ya ye po dan mele la ku pungi ya ke au ya o ka ri sa o ngi me le ko mai vui o le mo fai puli ngi o fisili la ku malo pe mele fai mo lolo len ko kia pole e ka ya limon o ngol finga ngaro le kumalo o me foi la fai le se banga uma la vai o ko foi le kumalo pe la ka linga mele ele kaula ya kule pa fa fe foi pule pe foi se me foi fa pe e foi se foi pule o que ka linga le pili pe fa se me ra lo ko le kumalo pe ya que va ko le ka porque que mai kule pa io me mangi nga ya ko foi pule e baku ya ia po la kongwale mele ar kalia yo me ko fo I kumalo avu ko fo I kumalo fisili kumalo o po la fi manga o foi pule fa mele mai kulepa a fa mele kumalo e fa mele o me ka foi kumalo asiata o le vai ate fa fonga mele tatu tunu o le fa amao ninga nama o le pinele na o le sauno ngala uli el mali to le fai le so ai press conference le fai e le fa nati ina
o mea whaangangaki. E peo al kala wai lele vaenga hoi o ka whaipisingisi ia. O le mea kau ngō fie ke whakaua. O le mea siri ngā ma lepe ngō fie. I le last. Whakaia o le uwhi kawila uwhi siri le. Ia le sa whakakou whalongolongo umam ka pua ia le press conference angi. Ia la. Ele o whaangaki ngaki ia ko whaar kai ia o le male a foi male ainga o whakokua le ko sa mo tasi le whamoe moe ngi. Ia whai ko koa. O ngā e whai fua mea uma ia sa moa marang ka pua inga. Ene ngā whalo. Mai afia ko ko mai foi puli ka foi me ma ku maro pa fa o se la ko le na tonu e te tauna sili o na usita i le tu mano ngai lole o le sau fai le toi nga mele le o le tia i o le tu mano ai usita i fainga fa pati a wai le o toi mamau ia ai toi fo i le tu mano o le vai nga tau le na e nga le sila fia o le si vai nga te fia fa sili toi voi ma le atawa o le sifesili le safsili ia nei lava i le press conference le tasi o tamaita i tustala ma le Samoa Observer. Le sa ia fesili ia whapea i le sunga di teitai fono. O lea e masani o na e sau noa i le whaatau ina o tina ma le whaamua i tina. Ai o lea pe ia tangia mai wale o lea le mea ua tupu mai i le vaenga lea ua iei nei le vā ma le fionga i lea fia mea naomi ma ta afa o lea langa fasiri i whapenga e le o iei se nau ta inga e te tauna sila i le mele o lea mga ia ma le whakau ingo ki ngā ia o la fasiri le vuipo o e iei se me kakaunga nganga pai le mele o le whakau ia se whatau ino tina ina avise ai apalai le mea ngai le tūlanga le ua tūla i mai ai sa ma ia fo ela auli ma le fast ia kinga ela taita inga fia me ola so fina ngalo ma lo te ia seta ole upumoni ia o tu inga fesili va pe ele i study le fai fesili i me ia le fesili ia awa za ta ona na sil fia le ole fa alo ala auli ma le vaenga fa upu fai na laio na lautongia ia le fionga le sa fa pito e avea ia mataitai po le palmi o tatu tunu o le kile nga al fa lalo ele va pela ua le ai se fa lalo o faia vai fa lalo le la vai o lo sa manatu o le a sa bala au fonotanga ia uma foi tu mai le ava noe ia la auli le mali toa ma fia me tu sa o le fina ngalo to mai tai palmia ina e tu atu fai se la o te le na fa lol ai ole tu langa le na la langa mai le fai fesili e pe no fai atu ele ile leio na ona ta pena ia le fai fesili e tu sai ia me ia te no fa o tu sila fesili ngai kango ko fesili ai ko fesili ai mai ko kali ai i tu langa pe ona ia pe ona fai atu ana le whaataua tina. E whapengele pari mia fia mea o lai pari mia lauti. I tūlanga i peo nei. Ia mai o le kakoku, se ngā ua alanga pisa whapea. O ngā ua loke fua ia le whakaua inga o ki ngā. Whai pēr whakaua ia ave ia kungu, le kaua i ki ngā. Au kakou Samoa. Ia se kaku ki kilo le kalfa so piko Samoa. Sau ia ngā whangua, ole ki ngā. Sau le urua i ki fo i ka fa kupu ka fa o Samoa ele kupu ai se kama ole kinga fa solo mai lava fa ko amo le fa lo longa kam kange ia kupu fu ia vai di lana e pe ole winga le ko se ole fa la velave nga ole fa winga o kula fongo e ai awala ele lea sa fa wai kala yo mo i mea ia ka kia awangi ilo ke fua ki ngā ole kung o la lava e mamalua le wawhea ngofo ai o le kamakange malanga whea ngai ele o ka fia fua ka kua kung ia ka mai ka i o e kauwa si ale me si dia leanga leanga ole mele ole e fai inga le palo ka koe sa wha il moka o se me si dia nga o nga vai le o fai e sa moa o mo kwa ki le a umanga ulangia se fupu pase ia e koe ulangia ka ko sa moa ngofo fa kasi ia kangaka nga malo makangaka nga fai
Ar me pito I ai fai sa no nga ali atau fisil lavletas. Ole me pito la le wa sa no ne il vai nga le ol fai ina ai sa u ai to sa u a onole ole o mene yo pasini. Ai a fai la fo. Uno wa ka ko e me tu sa ele fa pe foi a vele fa ta wa ina o ai. Ta fie fu lo le fa so sa. Anu nga la ukal ai asa ngo mai la fo mai. Ole me foi le nga paro ka mai ma ko ku maro mo ke o mai fai de me ale nga lo ri ele maro mai se ku maro. Fa tu fo. Ale ata wa so vinga. Kusama fingalo vui ma so foi ma ku ye. Ka ko kilo ya fia me angora ala le fa ka wa le pe sa ngo le fa ka wa mai la makanga o fe me ngoi so se me ai fia me ma la le pa ki o e fa lo la ko la ngo fia me e se me nga se kas o fe siti le masalo le ki kengere nga ke le lor ka minga nga be fa lo la uli a fia me ma ai mo se voi ya nora foi ka minga ko po me nora sa fe o so pa ki kam fa e pongi le kinga le a inga bese ko bese ai kinga me miro fo la ko kala ko el pan mengi masi si o solo al me ko wa o kinga ngala ko fala nga ya ko fala nga ko ngome le fkangi si mai pa me ai ke o le ko kongo o fa malungo kinga e ka o ko ngu mai ku malo o la ko fa ku sui e fa il palo ele se mele foi ko el pan mengi o le mele a maka mai kongongu fa ka wo kinga fa ka wo la ele ko malo la kinga mai ka mo mai palo ma fa ka wo lo campaign ye ku mo se kinga wo ele se mele lo que ele ka fo yo ele al pan mengi ka fo yo ele e fa ye ku malo mo ole chata mali ate wo ma ba tu fa fonga bel tato tu le wo o ya ka ko me fo le ka ula ole o a fo yo ole pale menge nga o il fai nga palo kai limas fu markasi sui ka wo ole o a fo ole o kumalo ai umangen e limas fu e o nga ke o ka ma ka ko limas fu le o limas fu marfiku o le o se fu well la solution ne la ko me fa be manga o le fai le mele ka ko wo fai fa america e ma fai o a fai sa o sui fai inga mo mele o kinga e ka wa lo la ko fina ngalo e fo sia i ko ngol palmenge ai le aisa la ko paloka manga ya e le aisa la ko paloka wa le fa ko a ka wa lo ngi ya ku kuila le mele we ngi ngau pula me Trump le mele we ngi ya me sa i kuila e yelo la ko sui ile konkalesi ai nga o nga la ngonga e fa ai lim fain paloka ko nga me kongula nga e fa yer ko nga solution le on ka ko lo la le ele limas fulu markasi ale fa yo o a fo yo o sui ka lo la ko yo pau foi na tanga ta e fa yer me lo le luva to exactly ma la fo ye ma meia ai fa alo ia inga kinga e fa yo la ko fina ngalo e ka ua mole le akinga inga male ka pu inga o pu fa yo samo ai le ma fa yo nga vote awala nga no me mana ia fina ngalo o lo fionga vui awa afa pen ngai o le li makasir kai min ngai au mai lan palo tu lo tu sanga le ai masitina tu lo e manu ya mai wala ngai e kire aru e ku le e kisi ku lo le loko le skanga kai pule aska funge ilanga e kisi au mai la li masu mal tasi tamalo lo po ori o le ala le mela afaile ile ongo le e fa ako mai longo winga lemma se fulu le fitu lima kasi fa popo le ongo o lima fiku waka ko vai le mela ku la ngai mai ngai ala la me ko pupa ke wa alu si ka sanga sango wa lima kasi kinga ai le seli o e faila se me ya manga ia ka ku wow so far kula fon ke ba ke disi me fa penga eles me fa penga foi mo ka malo pa ke o kupu men menga mai o kupu ka kiro ngai ke lo o fonga mkanga lo nga me wa makanga i fucking ai lu so oresi ko se furu fasu ka sanga lu e o kupu o le si va nga matua le mongia ya le fainga le to inga suinga fapia sila bu o le ke malanga mai samo and it can confirming ala ukala le I think the majority
o whaaulunga o makangaruenga lau i Samoa ma lako sosoangi a, ACEO, management, o te maitai. Saole. Ka maitai. Yeah. Kua dominate la vai ta maitai. Ia le public service sa Samoa mtunu, which is ole makua manga ia. Yeah, ma wala whingangalo ko inga ma o mai kumaro ko mai. Se Amerika ko kengi ngai CEO sa kamu aku i le ko inga mela nga ko pon mele ko kanwa ye. Ole mele singi ngai ia fiame. Ele o se ku kamai kai orang kai inga. Le leadership le question mark ia fiame ele o se ele fa pe o yo se kamai kai poskinga. Kawalanga ngai lole se senga mele akuskala ye mal fisiri ko fa no ki. Ole sia vaenga a vui, a mai iso fina ngalua ole kere o malama. E ia ia le vaenga o leu te ele o fa maramla mai nga ai e o kupu. Fa fe pe a faing e umar palo ka nga ole fa ka mai kai. Pe nga ole lima ka mai kai yang kau va. Sao uma mai le lima nga. Ia sa mo ako nga le lima ngi sui mai e. Sao uma lo ko. Ia pe sao fo le fa nga le fa. O fe ala su e mai ka mai kai wai de Iran ngi singi palo. O veso e mai fa ko mo mena le. Ora ofisiri nga de ofisiri o pe ole a halu wai lo nga alfanga o nga pole di manga fa pe mai langa nga paunga o nga de skala palo. Asia tava le fa fonga bero tatu tunu. Le abu tatu o ele tulanga o fele ai. Le wala nga yo sa olo sa no nga. Olo no wing. E ngo kako vai lo la o fa pe mai. Ia langa le fa mai ka wang fa akolo. E o nga umu whapero la ia kofi mai la ngisi o la e o mai kenge o mai I le mele tato vai la I le mole mata upu sa fai e o noa male sila to toa I le to toa le o le si vai nga sila na le anga le ila ule mai tau to tasi o le o pe o fallinga mai wa ave vale ina ai le lea mana I ina e tama o tinai I tau vanga o palo. La me fingalo ia kuila e pa mal vaenga le. A fai e sau se kinga ka vaile u kumalo o nga fai le u kumalo mali. Ia a umalo. Pe ke malo el palo ka po ila. Ai fa langa le alu ia le kinga. Fa fai inga la. Ai fa malo. O e ka o koi o le pe ka ko foi. O le o pe o fallinga mai. Wa ave vale ave se la vai upu ai le ai sa o uma e kauva I le fainga palota ia vai go o uma le uno ngio ka ko fu pasenge ale la uno ngio nga sa mo ale ku e sa fa I kanga fai nga malo le fainga palo ai ko e sa fa I ku maka nga ele nga fai inga le fainga palo a ola le melenga e fesiri o longa o ko e sa fa I maka ele I o le palo Ola nga e ono topu. It's true. Langa le wano nei. Wa fele le la. Ke lo e fa ronga nga fima mangi. O si ya kul el finkar mele wenge lo limpa seki. Exactly. Lo se o si ya kul fele lo mele wenge lo limpa seki. O le te ta pena la ufioga vo yele na male laina. E ke la inga le fu pasenge. Wala nga ile uma ile fa alwa upea o le o swingei le o ngo le wa ve se mari se fulu ya. A le ufa numero sa o le ono. O le a lo fina ngalo ta o tolava. Ia pe I fufo e ka kaunga faile mea po se mea o te tau na vese ele me foi na vezela utala ile mta upule nei ola wa kala mai le amakanga o kele kali inga o kele kali inga langa o le fa vai la vai sa wai asia ka foi mai o ko ile fa vai le kala le fa vai o anga va au kanga kai wai ile paloka mua e mamalo wingo e lenge uso kula fongo lua e kakau nga vea o e mamakai kolu e hao nga e mangu malo mai ile ngo folo ku malo ise fainga paloka awanga e lai masi me fa pe mai ai males fulu pasengi mela lo va koi wa le anga inga popoko kangaka ai wa vea le mole ole poko o inga ai le ai se fa uka pe o kala kusi mela le la kupu e o kai me masa sai ai le kusi o fa vai o Samoa o nga ko ngala nga fa penge e fu le o la le take ka kele fi o man melo kupu
Ko ke fia super senge ko ke fia longo I me mai e fangi ai wisho ka ko no fete si sure mele. Or problem no work ye. It doesn't matter po ai ke mele. E o ang pasi mele. O la me fofo mele. E kau ke kali la fa puli. I ka mo mori se sabani. Wai polar ka ko pisa. E o mai ai e kali la. E o ang pasi mele ka ya. No winga e polar ka ko pisa le fa ngai mal pisa ki ka mal me ke ngaka. E o ang pasi mele. A ke ro la pe o ngo fai e wanga ngi suinga la iki o ngo fa longo mai kalia I la nga fai puli. Ya me se for kangia ko le kungu. I se for mele. Ai ke o kan foi se me fai ngofia. A pasia foi se que uma fai ngofia. Pa foi o pasia. Wa ele se ka ko mga o mele. Alo ke ba ku o langa le wa mai fai ngumela. O le wa mai le se le tau teunga. Ono. Instead o le ai na no mo wa tai le mele tu lo le fa fonga la tu. A manga o loala e a manga ia loala. Ya ka kokulia lo le upule o le manga ia. Fa limas fulu lo. Pasengi. Lana mea le na tau watu fu nas fu pasene ai le fa limas fu pasene. Aka ko fai fa ko ai ona nei me uma. Ena ona o fa pilinga le namu nei me uma lava. O le tali ala mal tu langa mau tu. Ya. O le fa ka fe nga mai ele me le. Ya ai pisa o sa no nga le atau. Le anga o la ua fa tal noina. Lo no winga tau te fua ma fa tal tal. Ile pasi malea. Le pasi. Le pasi. O le vaenga lea. Le seta o le vaenga la vai e aona. Ona tilo ia fofo ai le fa fita uli le. O le ave sa o ale fesili ia I la dona initiating al mta upule nei. United Nations. Let's go to the international law. Wala upumonia. Anga o challenge se sila maka upungi le international law. O le vanga. Nga malolo vaenga le koe pisa mele. E ka kaula, a fai wale mawhai o nga maua ia sa moa la vai se for mata upule ni. Ka kou fesili loa ia la kou nga initiatinga le maka upule ngai. Se iau mai se la kou wha mala manga. Nga langa le ka kou wha longolongo uma I le sui whailo kusi o le United Nations. O wha mala malama mai le mele. O longa winga. O le o ka kou wo I wha winga nga wha valea kuila epa. I le mele o le waku o le e le inga ka akoa, e leo kalango inga ka akoa. Le kalango I fika si nga au mai. Le whala nga au mai ele sui whailo kusi le ale. Ale United Nations ke nge lenga fa malma I le whainga o le melenge se iwa ngā ua au sia Samoa ia le lima pas o whaka wha popo leo kangaka e kokasi o lesi kangaka o lesi memba o noi a paula leo le me a whai bea o le kala hoi whai so kulepa fesili ia o ia o ngā kula fongo ia le la ka ko fesili sa oloa po o I le United Nations nga initiate inga le maka upulenge e winga le whaka wengo kinga au mai sa o se la ko fa mama ia nga umai la ia ka kule ko fi fa longo fa ban manga as kanga kai fa sa silim fia manga o nga ke controlling me umai kongo ka ko ile nga fa lo e ke lo si fia fo eli la ka kinga fenga paro ka sa ngai po kongo pa ki le manga ya kinga wa e kau o ko ful pa ki po la ko ke la ko kinga ka minge wa ka se furu lima los furu ya sui kinga mai pa ki mangi ru o ka ki le po la pa ki le manga ya kinga wa le ko fa ko le la ka ko nga ile fa kingo ngor kula fongo na ka ki fio ka ki pisa ko e pa si ala ole ia te mana ia fina nga lole a taua ai langa ole paule vai nga ia te u le mele po ile pati e mana ia tina wala nga ilo utari tununga o fainga pa ki ia o ta oto la to fainga fa vai ai o lo utari tununga la vai o le kia marka kala le foi sa no ile a taua o ku ngu ku malo wala nga le se fia ngofo so mai ka moi alu or paki ai le yanu mo longa ku malo ole fautuanga fo ile le te tau na ave fo ia ila to sui tau va e ka kaunga e aru mo e a mai le fa ko fala inga ale langa nano fa ya tu langa ia fa nga fa fai wata mauola tu fa vai ka sia la ko sui e ave ye fa mo
a o ila ona eno no mai pe le lo e lilifa il fa ko fala inga le kumalo o aile o mako kasi ia a va kuala o tu lo o tamadi ia e alu kamari a va ku fo yo le orkinga o le tu langa le na fo ile ia ai ona o telefo le fenu mi ai mangenge fo ai fo ma le meia o le fai fo ia mea ele o sawa inga kinga fo ile ia la ko ya kau mi ai la to awa atava ai tu fo ila inga ngai e mai lungo le Facebook ia ole vai ngala vai pa fatanga mai na o esa u fam talanga ile vai ngala nei asiata langa e ia fa punga ia e talafo tono e ai fo le pale menge e me se fo ni so tina tono le pale menge fa pe mai ia e langa ye ngu ula ko ke le fa kangai ele ngu mo sa mo la ke le fa kangai ngai ka mai ngu a kele ngu ko kongol ka ko ngu masala pe nga se lima ia ai a fe sili la ki ngao ka mai ka i ngu ngei e ka se la ko kali ele a vi fo ko polkiki e ka lepe ai fa vai ngu ngei so ngal ko li a me o fe sili la mo le malo mai ki ngai i le ka fe kuli u mai ngei ku malo le ka nga o ki nga fai makai ki nga o fe sili ka ringa kala la ai wole le anga i fua ka lo ke fua ma vio anga e o la ko vau mal fa vau e o ai ku inga lo langi e le mafai lava o nga makai es ka mai kai la ye le makai ko mai kai pe la ma ko ngui i le mwenga le mwenga e le mafai anga makai ska mai a fisili la ke ngi o le e le mafai anga la ko ala ko fa la nginga la a fio mai ke o so ai mala fio mai ke so ai ya se tangata walu tu lo se tamaita i usaufa manu sina mai le tau mio sana ya tau exactly meaning la so longa le a foi lo te fai atu ua mafua le tatou wa fea fua ma leve ai le mea o le fai fua le mea malanga i fua ia le waro i mafai fesidi anga de la isi nga fesidi ala audi ngaki i fua le wa kau ama i fua le manga i o ka mai kai e tau fai i fua me le tu la mai i te tonu io esi sila voi la pe a i no mafio anga tatu telo i me ala vale fai mai o le manga i o ka mai kai ke le ngu mafio so se fio anga la vai o inga pulengi ni fai nga ai ko kongo se fio anga e mua o nga ke a fa alo i ka mai kai o le fio mua pe a uma nga fai se fa alo nga ile au fai nga nga le kua kapalo ko inga ia ko se ngaki o ka mai kai o le o le mauka ko mai kai ia o le fa ele se fa alo ole tangata mua le ina o fai atu o le matua le fetau i ona fina wina o le mea lea ai le olai o kai o le ikua ngai e mafua lau kala a e manga o isi mea lea e kakaunga e o la inga mua ar kula fumo lea o lea le winga o le whamitalanga sa te taula ona a leo ia riku malo le pam sa le panga e run mai maska mai kai mo paroka a si sila vui wow kausanga ele ya sesi ai o le fo ia yo taso tanga matanga te lo mai paroka ku ngai kele kanga kai le fifia ku repa tele tanga te le van nau aluia sesi ia e ofo isi tamali ile nga ka mo fai fo ia ai kongi solo mo mai lei fo ia tu lo fa ngale ko ngi solo mai lei er ka malo e fa la ve ai e ka mo fa de fo nga o ko isa la fa i ka mo fa i ana tu la fo no na ma fo ina le mo fa na e o le winga la kala ale o kele la ko inga le fo pa senge mar fa ka wo ngo kinga o ke kari kongo ele ka kari kongo no I am not okay o fa ku a me o sta fa lenga it's a fact lenga o ele fa ku la fo o e fo lenga a mai ku la fo le i ko kongo sa moa i lau ngofua inga e ka kau fo ilanga mua e o la inga ku la fongo le e sa alo tana vuit yo da lo maker e ka kau nga primary example lo ku malo ba ke ro wa kala mai fa pe mai vai fo ilai lo tu malo le lava na tu le vanoa e tau vai sui to mai tai le peita ia o fai lava le fina nga lo tu malo a mai ya a ver manga yor ku ngol ola uler maliko langa o yang kupu mua ya activating on mele
le na lao mai e mali fare tua fo itina ya fa sa ha sa o la la kala ngola auli il fa ka wa ingo kinga na only nga ola mai ai longa ku malo ma fa nga mai ai e o mai le so o se fa alo la wa lunga le wa kala ngoa ale wa kala ave fia me o wa tala ave fia me the Pacifica the first female prime minister ya Samoa lua fa langinga ia wa mau fia me e forever and ever who knows po afe ko break nga ko inga avui are fesi dia ya observa po fer fa alo ave fia me te lua zira fio lua se tama ma le atau o le fa vela o le mele tupu o le o mai o le au academics tala noa mata upui tala noa mai le academic chalu e asu le puvai sa ka kule ava I like that point ai le academic foi le sa wa mo fa ilonga sa loa fa mero la inga amerika male fa makai langa e kamai ele foi fa pengar ka kuku maka ngalulo la ia le apa ko nga mala ia o mala fa palangi foi le ile right akenge o kamai ka tonua ai le mala i ku manga malua Samoa o le pale li ile va ai so skamkange o longo fingi ia mela le o melo la academisia ia o mela le ku lokelo ia menga ko le loke o loke me ye iranga ele loke kasi al menga ko va enga le o le o le rule of law longa winga democracy e practice ko ngol parliament ka ki o le loke ai fo le ngula ko Samoa la nga avaku lo me e ko o le mfai longa sa o le rule of law me ya le ka ko va ia e kula nga pe ngai e sa o me sa e ki longo fia ka ko o le ala i le pule o le kaukua nga ya nga fa lo al mele ye tele la o mai va tu sequences ese me ale ala le ina e fi wa le ala pe ai pior ole oka va tu fo i tau sa mi ole oka ole ro le oka ka ko ngale ala ole longo do loid masima arugo ole mele or ka ai fo o angia o fo yo o kamako o asal ko inga male aku asal ko inga male fa ko la el va ngale yo kuro fa se ko pe ma se o kan elo kur ko inga ola fa ngal se pet la no nga polo le nga lima fa ya le mwinga la nga mo ka kale ka ku wala nga le va ai va singo nga me ya ko la e va mai la le fa ko lo polo le aku ala le o kipi man ga fi ba ya fa ko mai tatu tu se nga yo me ma lo fa chai la tatu me i resi wa ma vai ole le laptop le wala ilo mai la yo laptop lo fa ko yo i official tin matanga go tina mata maita ole laptop ole yai informations o nga mare mo mia ole miliona ole news nga pa mai rua so pe to rua so te ruai o sa nga ale mingiska fo le warwa ai le lo ma laptop le lo no fa o le lo ai mai si me ta ua ole miliona fa mo ole o sa no mai le sa se ei muri la vale no fo le ona rua to lo min staffo le fionga ya muri pola na rosa ma fa pe mai lan sa no nga about an hour ko o mea uma ua o lari le upu le digital laisa le upu nga wa uma ona foi le tu fa ona po nei digitize that's the word wa mai ona se feina fa ona po nei lumor computer o lo no winga la tangia mai anga o ia wa jelo i lo to mai me se fo sunga i kai mi ronga official le se to mai ta ilo na la wa se feinga ngi faila ai le lo wa nga o ia according sa nga la fionga mo pola rosa lo no winga pa wal mea ia te oe o lo mana tua o mo meu passwords me fa pena ai ma faina to open is computer a foi un computer malo pa fai pe o computer malo ni foi ngado nei uma foi la me mo com
En whainga anu mawe na passport. Am whaila e malo nga open ya whausia. Le whalang sango aku ia motpola. O la ua umanga whaini me whaile le a e o iei. Al whaarawe la e wharinga mai le emsi sila koe mamlama le i whangangi le kālanga o whailangi. O so ne ki se ungo ko elo ma fo ga ka re ku mai ngor ki se ku fo ngor nga o ne ma no ma fo o le mele se fa pe nga o ia faila wo e ka ka wa faila ma laptop ma i ba em fa nga laptop ko ia me al baro pa fa ese laptop wa ko mai ia modio e la ko le ai mo se me ga pengi ko a faila se laptop a modio a modio mulpola ele la se fa on maro laptop a mulpola ala ga mulpola ai ku ia me umala me faila con ka kala la ko la faila fa malo ila le lu bingo la tala le fa me wanga ia wa che ro e saule manu mai tala le bu yo lo e samo lu ke le mele no ma fo o te fa tole nga ia lo no winga la what's behind this? Wali loa failor midionga o longo winga foi la wa misi fa mau ngai nga midio o le meli tu o nei me ye wa a fai wa le wa sa no ia mulpola wa uma na digitize ia me uma la ba o longo winga o la mau fa mau ngai ko o i wai ia fo ia me o la ko hard drives uma la mga ai a fai e lo po la se le ile onga le va ai se faila ho i faila ia ku kongo mo cabinet filing cabinet sa papelo le apega la se filing cabinet la kanga ku ia koso mai se me ai le papelo la ia le ai ni pe unga o ia i faila ai o ngalo ai ko inga o le uma ku uma ko kongo o fo fanga fa nga po ngai ke wai me information a fai ala wale ai therefore e ka kau o makua fai se full investigation o lea makanga luenga kai mi po ai lea wa kango lima ma pe le lo a fo ia hard drive o kan ko mo fai ao nga pe ao nga o mai ka ma sa o ie la ko ke su e la ko mo o mai ia fai na ia o lo le ma so salonga pe o la o kilo i filing cabinet le nga apa pe o la fai kan ko ko so mai empty ako pe fai la kuskusi le mini ia va pero la ia le ko ia so le ai ma se fai la ai wanga loi o le o ku ya lo kalieri o le wa ku mai ko kongo computer pe o sa mo ya o le si mea e tofu mata nga ruenga mala to IT yes o le kanga kala le o ia ko ngale nga ke fa pe aku ko inga wala nga yo ngoso i mane ma yo ko inga wala ngola kama de malanga le nga i wo fetu nei le nga o po le me o ke ro fai ko inga nga ngo ve mama kwa ma ikinga inga me nga mala ko Brisbane o lo malanga lo Melbourne ai tau fiel to in alo winga na le tu fatu la wodi ia fa ke ia le ko inga i mele ya o e te tau na li fola IT wala ngol sa wanga le ko inga u fai wala i lo laptop angu sa ngi laptop padi e le lo ma faila o fa so la ri ko inga fa wala lo me wa le ma ko inga mele ka ngoi wa foringa mai e ke au ele em kwa le anga la system la fa ngal maro ka fa ngai fam karanga fa ngai mo dio ore le nga fa ngai fa pe foi le ngala ku on kanga do ngare a kupe ele faila o rupeng ko e sau i le faila al malo que le malo el compañía esa oye americana compañía fa con mo foi yo aule lo se me que va cual la control me America o me la ahora se ma me pamela ko kape ese o la information le con o computer le ma ai ko uma me compagnie la ko ora si la facili watu la mai lo ma fo vui ma le atau
ele ai ngi hard funga le computer mau ku le Ia, fōringa mai le inga. pe o ka ko we vai na fa ingo computer le wingo la utala se fu o computer. fisa mau ku ale laptop Lima kasi milionga malangoango milionga malo. Ai fai le fa ko le wingo la utala o laptop ia mo meu me fu ye handy a wa Pepe i fongo. o me fa penga e ka kaunga makua we fele le i ka i o fu la ngau ye so fia ngau ye me on makua mau or Yo. Wa ado seran miska e kuma wala me ia masingi kele pape. Ale sau le tala. O lo o iai ni faa maunga tā ua o le milionga. Ai ku un laptop whaka kia runga lau. Na vai tatou le. E se ko inga mea. E pea na saunoia le a tau a wa te leana e a hoi o me sa tanga lue e taita. E ka kia lua le fale. I kua i le mele ia mea kau technical equipment uma. Lai o la le me pese fai pese cabinet lai. Ya, la e o la ke fa lon kwa lai lai o la so lai e a fo e absorb uma ele e store uma i me uma la nga le so daily work e pera nga le au IT e a fo malama le systems ia a fai e pe lo uma sa salonga nga ele me fega vese lo uma sa salonga o ke kalikong o se sel to ina inga wakanga o koso mai pe se aka koso mai le filing cabinet e empty ko koso mai le si empty koso mai le si empty fa pelo o le ingi faila o le lo faila anga lo ko inga le o le ka ko le modern technology o le ka ia mana tuaranga o to ina e ma sangia ia me fo i o komiki fa ngu ia ne te ua o tau se ko inga isi kai me o le api fo o fai paunga me fatu i de si fenga o fai ai u le a fa pe fa maunia ia ula makua la pe o ia ku ai o malo ele you know not so much the mingi skala la foko alwa ku kong ai ya tia i wa ko vai ka ko le e wa vatu wala ngor ka ku ka mo misal IT le la vatu fata inga vai e le server vai la ka ko ia vai le server ke dele o i le fa tai tangata ye wa ia or ko inga style le officer ko nga ia me mo ku vai tatu ia ia wa vai e po le aranga o yor ke le fongi ma le laptop lai tu mau wale le server vai tatu ia ma mau computer ye koru ye ko ku ku la kama kongwala le ai kongeki ya faila ia or fa ga pongi ye or ka kala nga mar swingo password tore ka ke iro vai ko ke fongi e fa mau ke kango okay ya ku someone has just logged in me fa penga e kongeki e fo lele ai la kuari ka meki ka faori la ku so ma le laptop pari mino o me mo foi e fa me o sue e kaunga i kongol computer CEO mal computer par mia ia falenga na baua lo popole ngai le mele ia ele na male la ina langa ia ila tou o le tu malo palauli na la tou meli mai ma fa ilo mai lo la tou atu ngalunga i le whainga le lako porokeki. Tu langa fo i le no foanga o lo whaatu waile le lato ofisa au tu mea uma ma le tu langa whapena o le ke le ia. Te le ia o le lape la fo inga o le lako whaasea i kukongua i le ofisa a o se e i le fionga ia leo talaki i to tonu o le miliona. A te nāmata mai tai. O le wingana le wha koe lau kala. Leanga e kau, se fui ka koe asar whaiva vui e le asar masalo. Leanga mea la ora whasaren kupu ia mea, a whai o iei se whaafesiringa ke le ma se vaenga i o ngoalu e se su enga. Le o ki ka inga o mea ngei nga ave i kua i o kouku malo a o a. Ia, ka sire nga vaenga i o kupu i mea whapea. E velanga whapea ngai, e la kuroris ka nga ka kou, o tira o whatua se tala, a le anonoa i o ripalauri, even ni whaala. Na la tau pu ea tamata send mai o le fa le fono fa vai ora e kur mo il fangu o le fionga fai puli e mingska ia sai lai ai fanua na fa matu watu lava anisi fanua fo ile le fa matu lava mo le office autu ai beita i wa nau lava ia le fai puli por minsta
e fai lava i lona fanua ma tulaga o le fesili e ke faavavau ai se kofi o le uiga lenā aua auma nei la le tofi minista ma le tofi faipule ia kula'i mai le se kagaka faapea la koe fo'i kula'i mai se kagaka i vai ko'omuli pe kula'i mai se kagaka i vai loa ia a le la fai le au ko fa mai i lo fangua me le ku le official fong fa vai longo winga la me ai e ke aru ese mar kofi ai forever ko kongia ku lava receive la ku pelelis yes pa vai la tato i meia a le la u e fio ku kon ai le lo ma laptop le ai ma fa mo monga onga ya o to inga me la fa peo no tutu I tiu te au le minista, a whai o silfies e le minista i e ni vai nga whapea ua tula i mai i tono o lana mtanga luenga me se ai tono lo no ofisa. Ola ia te ile malo si anga e ami ele CEO ma assistant CEO mai uma kangaka e kaunga ami. Ona tala noa le iai ma fesili iai. Mana wha mtala ia a whai e ole kusa o kua. Ole a saingi le memo le ala waku. I want a full response on my desk by 8 o'clock tomorrow. Bye-bye. Pego fi. Ai avai nga pisang e le mele o le loloa ia faila e le se me fai ia kailu. Le o mal mala ia kai kape fa fela ngo fa kingo. O ki o mix ka. Kula i malo mele ka mo ka pai o la ko we fai nga lu. No mai. E fisiria ia va kuala e vai kupe fai ngofianga i lo kupe o lai pe i kau fe alfa i mai kali vai lo le e markala. I want a full report on this tomorrow by 8 o'clock on my desk. Malo fa tai. Tatatu marolonga. A foi mai. Fa feilo i sitasi o tamali. O le mafutanga. Ia elenga te o le mafutanga community Samoa Alaska. A o ia foi. Ia o le fonga o le vāwhialo ai. Ia ma le vai fafo. Ia a le mafutanga le fasti Alaska. Ia le ftalaiga ia sa fotula fai o lo Roman Walesi. Saua mai le skeke piko i malulu Alaska. Malanga i Samoa a wā le whaafoto le waulu. Wātu fo i ia swafo ainga. Lea la ia fe mai e malolo mai nei New Zealand toi whatata mo Alaska. Ai ma waile avanoa. Ia fio mai fo ilungo de tatu program ia masi avatuna inisi o update mo se ola topito no o poliskeke Alaska ia masi fo me o tupu i America tatu marlonga fo mai fa o program Talofa Lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South Auckland. Ua sa o le leile fa o loa manenu Filifili leo fai o le talo fa vauta te fia fa tawina mai le tolu se furu fitu se furu se lauta la e o atu lava ile lima se lau lima se futala ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata Maritua fa tu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa emaili po se numero le telefoni e mai se le tuatusi polo ainga i Samoa manatua fa tu mo le swafa ma le numero le telefoni e lua awale mfona e tongi nai lau fatau polo o avanoa le online banking mo New Zealand. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Tebilo batile ua fitu minuto te deli tu laiono. Fatalo fatu le tato pokalama fionga por tautua ia imfai fona tautua ina ainga lo ia Samoa ia olala le wa laiona tali e foi wala au ia ma alwa toi foi i Samoa ia wa lava tulanga malu ainga ia e fafta o lo mo le nei lau ia e o mai foi ma asiasi mai foi ile nei foi atunu o New Zealand ia foi mai o Aotearoa o le ele menga ta o le long white club long ingo se au pa etere ia o fia o mai mata ma Wala ko ia las kamanga o kimum yo ia faftai o mola va no afero e fo i male tato poklama to fa ia siata nga to foi lele
le sunga fo le atau ia wale to fa fo I para fio fo ia vui le sa mato mafutele nei tu la le fiafi alo hatai Marori. le atau o le tofa wala le wa suafa I le suafa olo mai I popo ia le fionga popo ia a o le si suafa fo I sa futula fai ia le lava o le ala e whekau ia lo maliu mai. O le te maliu mai malau foi pule wha ori ori. Ioi. Ioi. O le ala se sau noanga e tau tele ioi Amerika e tu sa I o se. O le asau langona le ua wa e foi mai o le nuu maritu malo. Ia, o le ua iai le tama whanau a le fio anga wha ori ori a wale. Tau sa fo. Aftai. Ia, pe fo le si fo ina tūlanga o oi le se matua fioanga I popo. Sa o watu ama o tanoa le matua fioanga. Ia awane I ngalo le tato lupe whaalele lea la a tau te mo e mo tau sang fau. Ia o le fionga fo I a vui. Ia awa fo le tato tumalo I whasalenga numero 5. Ia whamoe na iai nisi na wina mai fo o lato wanganga I le tūlanga fo o namta upu ia o na wa tau fo na yese swinga wa na le te mo e le fionga ya vui ya lo tuale fa lo matai mo te mo e mai lo fa sa lenga numero 5 pan fa ye ya le o ya le to ina ne ya le la o fa ye fa vole te po ai la semanga ya awala ngo le na la tu lisu fa ya olo ya awai mo kingoa su yo fa sa lenga di mai le fast ta fe la pe anga le mo e vui Ore a lua olo I kongo le parmen. Ore olo le mono olo le anga. E walanga e tau e le o te le tio pe a faisa sau noanga. Le anga o oe ore kama wha mo inga olo. Sa iai. Awa wha koe menga ke renga I le anga. Ma wo waru sola ake. Ma lo wha avitai. Lau tō wha olo ia po sa futula wha mo masani a I le wha arupe ngā riswafa wailoa I fo itali ngā malo. Ia si e mea sau noanga. I le tatou communities o I Alaska. Ia me se fo I maftanga Samoa. O le a se tūlanga e to tele ni Samoa o I Alaska. Ai o le a fo I se tūlanga I whengarenga le inga le lei. Ia ma le lango fo I olo I ai whainga malo. Whaftai e siat. O se matou stete Alaska. Ua e toa tele I o le community Samoa o lo iai. Ele na o tonu lai Anchorage. Ia o lo iai Samoa tonu Anchorage. Ia o tonu Wasilla. Alua na I le North. Ia ele ngata fo I lea o tonu Fairbanks. Fairbanks ia o risi na pito Alaska. Ia e iai fo ina ia se community o Samoa. Ia o Fairbanks fo iro iai fo inisio sui o le committee fo ia le lango fo ia le fast I lunga Alaska. Ia ma to tele wa to tele level community Samoa ia o lo iai fo ia organization SS Samoa. Ia pe fo ila o le organization le Samoa mo Samoa. Ia lo fa ulu le fionga fo ia Rob to Faiono. Ia o ia le lo fa ulu ia le organization le o lo iai fo ia le ainga fast family I Alaska ia lo ia ile fionga te fono ia to mlatai na tolele atu stusi au tiu tari ulu matautia ia male tele lava o isi mau organization lo fa ulu e tangata Samoa pe fo ia o le power ia na tolele PCA to tele lava organization Samoa lo ia te lo a fa e o mai organizations nei ma ngaluru e fa atasi te lo le a tele se manuia o Samoa la ia I lunga le State Alaska. Ma no faftai le atawa isnya ina yo fafsili o la auto fafsili follow up le na vatuna le atawa. Ai le na male la ina le fo ni sau no mai le fionga le tai yo le va ngo fa fire fast le sunga la le malito. Fa manusina mai la fo Alaska le to lango le fainga malo tu le mai. Ele na male la ina le fo ina fa malanga tu le fainga malo ia o le ase lango ma se sangi el tatu community I le tūlanga pe atau ni malanga ta milo atu le vanga fa upa. Ia whaftai a siata. O le
ese ia o le talimalo Alaska pe malanga atu le vanga fai o fa luona o atu ese mo foi to inga talimalo sa mato talimalo ai I taimi e lua ia wa sa malanga mo atu ia ele isaunia lava ia le komiti sa ia sa tau fai lava e tali ona sa mo lava le nganga fia mafuta atu le fionga le te fono ia la audio ma le to le ngata foi le ni so sui o le tato wang fai sa fa pe ona malanga atu ia mo le lava no e tali malo ai lon lua ia sa mato ta pena le ina mo fai ona maua se mafutanga male fionga le fionga te fono ina ia fa manino fa mamlama tele o me ia lo fi mamlama ile to tele o le tato tunu o lo au mau fo I Alaska o le to tele o tangata o le community langolango to tele la to e o lava I sunga I fa fenga to tele nai sunga fa fenga malanga atu e fia e watu fo ile la to tau au ma watu la to langolango ina ia mawhai o na whaari maile la tō langolango I whainga mālolo tūla I mai te minei e mai se rawa tato wanga whai tai mura uno ia olo e kaurua Alaska ke waka maalili a lek pa ko e ser ko kero sa moyo e mo I kare whangi o e maruru ma le umio ao ma po a ke wako e ser ko kero sa moyo o ma wako na whako puira kon ngumbero sa mo o siri la ko nga kau mo ko nga me foi le warenga fi sa mo mo ko kele o wa for ko mo se ko fonga le kele e ma fa manu yanga fo mo o wangi resources le warenga fi sa mo me ia ko nga ko I kore ko ke ia fa tai mo le fa siri foi la sunga le atau ia ole state o Alaska e tele fa manu yanga lo mo ai wanga mo lo ia ile lote lo ya uye lo famoni ina e ia ile famoni ngana ta ole dividend pe ole tupele fa so tau sanga umalava e fa so ono Alaska lo ia ile swau sa wele swau e to tongi la ile stete ia tangata te to tasi o lo avema resident po tangata no nofo to tonu o Alaska ia o nei fo ila dividend ia e mai le vao le afe lima se lau le tangata se io atu lava le afa e mo lunga le value le swau io walu fo lunga ma le value le tupe winga afa e lima afe al tangata so tas ai se fulu tangata le tono fala ia o lima fulu afe le tupe na inga mo le every year to sanga lava mo le famonianga le tono le state of Alaska famonianga fo Alaska le tulanga o le metal maf e mo le vanoa te alua I whangota le o le hooligan ia o le hooligan te le lopo le asa u whaatusa I te mai ia masani fia I te le to ina whalai whaatasi ia o na waila ia tu lau lava le upo tua tau e alu atoa lava le tau sami atoa lava le alu mali o le hooligan la le ia le pe kai pe o pinge lo Masada fatu sai na le pinga. La iki Fia te leila ia tangata ia Alaska. Ia male ia o sa mani. Ia le sa mani e free le mo I Alaska. Pa wale me o lo vai te ale fangota. O le committee fo I le po le ainga le First Family I Alaska. O le wana mato mana a malanga atu siata sa ma mainto tu lai. Ai luato siata ma tu la fona ni usila ile mfona mai ni mai America ya whatever le ya le na fo ibe tape fanga tai ai on mato nganga e fa so mai le o ma socia le o lo ia I Alaska. Avitaya o mai lupeo e vitalai o lo. Pavitaya wa e affair vaenga le ri ade samani. Langa tele no usau e te tonu Godfather masaunia. E o fero rio anti to le forma au mo. E fa mai o lu te sau le nga de fale au sa mangi. O te fiu ke fa ya kuai nga o foi mai Alaska fa mai. Fa mai se ke mala o makua e furi o fa tele o thank you olo fa tayo le e fa mani noina. E le ngi nga mai ya. E fa nga ka nga mai ki. O to ya fer va nga le na sa lo.
le tupele le maua e dividends te sau no ina ono swa wala ngale na no mo foi la umlanga tu le fa talanga lo no winga lo sau no nga a ko ase fulu lau fangau e oi pepe e ini te usanga fa tapula ma e maua ile e tau fie tupele pese longa ki o e fo maua le a fai o le pepe sa fa na o tono Alaska e la vea e fo ia tau sanga lava le e matua o ngala ya o luam sau ya nga fo ya oi enano fo ya awala nga a me se fala mamisa matu producer e o nga me tangata ia vai ngai ore sa mani de te fa pele ngai ore mo fan ya o le ta o matua te le tiori por ma fo le umena ina Alaska yo ia me foi na inga to ai mai e fai singa tino le lei o tangata mai Alaska ona e tausi le lei le sa man yo e tele mai si maui ai maua e pe e ata ngotana e fe me tangata ini ia ai a malanga le fionga ia rapto fai ono na va le fangot e sau fu ale e feina yo e sau fu ale e to ina na wa e se le lima fo wa e sto ina yo o ke le lo wala nga e le panga fa ke lo pe sa caravan se pa foi pe se ke le kasi le lima pe le lima le fa ya ole e tele matu nga tele foi to nga pa ai mo yo e le snow crab e le king crab ya o king crab la fa yasina umyo vai o king crab ola e watu fo yale fa fonga sa mole ni tula sa malanga tu ya siat sa fi mana ave o te mana ya sa siat masana vai pa ya uile ya ele fitau yo na tasia le so ele ya ko fusia ale lua su lua ku la nga lua ko ia sia ka maku ke mafuka bole mau mai se vai pa ole si vai pa va tu e mau la lo ia ka fara mi ore vai wa o fa ko ese ke ro panga yo a fa ko ese ha so ke vai fa ka singi musi le panga al kamanga ke la vai ke le ia lea toinga lea tele ya to tamalea tele fa ngota fo yo ia sau pusa fo e tangota yo pusa pa i Alaska ia ole tamalea le yo se vale umio vai ele kikir pa i vai pa mo vai Amerika a fe vai Alaska ia o fa mo yanga si to foi pitonu amu ia la vatula mamaola o le ma request male wo tilo e o matu e mai vui wala ngole fa fonga mai Alaska ole o i mo tali ma no ma venga mala ya ole mele ye e sare ya kanga pa nga mai ya dai ko kusali amar e kusali amar ola ofisili le mo telo o va ngon ofisili na tatu talendole ni show fa linga ma va fa pena e ma fa inga e fa mani no me va inga le tau ya o to o isi fa mai a o nga o so le e fia e ma singa ya o ye ele po ya pe po fo ele ya o le sa ngoro ngame ya after mo city o it's ono Alaska ono Alaska ya le pito i lunga lava i lata i lunga le northern hemisphere le kerope ya ola temi winter Alaska ya e tele na fato e oso le la se mo se fulu va viao ya ai ngoto la ia le tolu le uli tu sala na le ono ai tu la e le la ya pongsa to la fato to so la ia le la ele se fulu risia so ai e fu ya la ile na va e la pito Alaska ta o pero o lo ia ni si fo sui fo ia le o le tato ainga fast family o yai fo ima o papa au fo ima ma lala ina i pero o vanga la na pero e o lo le masina masalo na masina novema pongi sa a to a lo la ia le e le to yo so se la foto to yo so le la se be masina ale o fai ungo february na ia mati po le matanga fo mati sala e fai singa uminga ngale le se la masalo e kau ye singa mala vole le pe o la ngale aka ai le se e le so le la si pikonga o Alaska ta o pero ya ole e moni ai la e moni le ya
ia talana to te whaarongolongo ai e temi o tau Alaska ia wha ia sina umi o nao ia pe whai o re sama ia e oso le la se meo le lua le vaveau ia e ngoto se meo le sfulu lua le po ia ole umina e umi le sama ole umina le taimi le sama ia pe e tae fule lua va atu oso le la vaveau ia whakoa ngoko foi le la se meo le sukasi anga sulua i le midnight ko oso foi la kusanga le kolu le fai ku la e kau mo singa pongisa al pongisa fo i le se pongisa makua pongisa ai le ke mal e malama ai ke ia ko oso la o le kaunga Alaska le e fa felan ko no le au mo le por ke mi ko fa mo ke mi ko fe ala ole to tele o tangata Alaska o masani le tau e fa tau la curtains ma tua ma mafalawa ina mfana fa pongisa ina tono fale mo le temila le e mala malama ia mo ai se mo le le pas mo fidem no inga te tangoa o lua ia ma fa lo e pongisa e te lua tango fia lua fai le lua po fai yo e o sa onga na po pena o e fo e fai o ia na o la po e fa wa o la po ke mo e ko fole lo Alaska ke renga mo wa Samoa e poko wa ngira ko ye pe o tara e ke de Samoa e si ko fole lo ke a ye ke renga fe lo e Samoa o tono Alaska e tele la vi Anchorage le city ale le pe o le si ale main city le ia Alaska o Anchorage ia o tonu la Anchorage ia o fafo atu rola ia nisi nei cities like tina pe o Wasilla o Palmer ia e fo isi pito pero capital o capital Alaska o Juneau ia o Juneau fo ia fo nisi Samoa lo ia isi Samoa i Barrow ia o Fairbanks o le tele o Samoa o Fairbanks ia o no military lo ia le base le military na ia o na le tele nei Samoa nei base na au Anchorage ia e to tele la Samoa o ngala le ko filo e mo le malanga le asia mo moi malanga le ko ke filo e ayo tulanga le ai sama le snow ia e o tan tapu e na misa tu ifulunga tel tonu waile sungani atau ia o ata o le matua o skekela ia lua le o vai nei i le tūlanga o le snow man eisa o i Alaska ma Utah o mafase enga ia mara kon palangi dia ya ma fa ia silsila mai foi la ia vai la ele ia lo waru e fakaita ingi me fa ia ma tūlanga fo i ole e se vai ia matua mukia lo le snow le ia le tūlanga fo i ole awala e feorolo mai la ia te o Utah il temino ula tu mo ai li solai lo le awala tele o le mele no ula tu fatali ia o mamatu wo ia matua le lo pini awala nga lu fo ia tasua ia ona fo ila o la sua ia utafale le aisa fatu pini awala nga lu ia le faingo ona le matua ma fia e ka ngo kula vui o le aisa fa perme ono le temi nei le la matana melt la isa o le la alu le temi o le spring o te loa tau no tu vui o la ia ai sa ai le o te mama fala fa nei ia mane long kile manga e se ko inga i o le matua fainga malanga o ia o le no le dei tau tele atu malolonga na fa mai foi le male fionga ia vui o la u fisi muli muli a na tato o le lau i na inisio fa si silanga foi o lo fia fonga ina le sunga ia o le tofa ia o e ia i le vaenga o lea ua nginga i tala mai Samoa ia len sau noa i le fionga le teitai fonoa na le laila na whaatala noanga le na press conference o se tustusinga na mai e le observer whaapea mai ua scam e le fast ma le party ia la tau supporters e tu sai o le atu au mai se leni e whaatangi atu ona o le tūlanga i se ofisa tuton. Ia o lea ua toi sau noa le whionga te whono o lea o le a vel wha mua ngai e leo toi nā male laina. Leanga o lau tofa o le te tutonu o le komiti Alaska, which is a committee umai a le tutonu le vaenga lea na whaia soa lau pulenga o se leni matuna vena. O le a so ufina ngalo. E tali ai tustusinga i walanga leo ofisili atu la. Ia te outou ia fito i tonu ai ia wha mahu ponga o malanga ia no atu nei.
O yeso ko la ngonga fa pe nga pe yo nga fa mai kuskusinga la observa. You feel like was scam auto. O le ase fa to fala inga o nai tangata e tu sai o tu pe ye ave e langolongo ai vang fa fai. Fa taila va mole fa sili asiata. Ya ole tau nu atu le fionga te fonoma le malu fo fainga malanga le na malanga atu. Ya e to ai titi la vala inga fast family Alaska Anchorage to i titi la vai matou. E faingo fie fo o le fionga te fono ia to maratai e fia lava e whao ngā upu o le fionga te fono ia laudi ia moni ar songi o le nganga fo nao lo ia se mātou fo ia inga le Fast Family le Anchorage po Alaska Fast Family Alaska ato ia moni ar songi a whai o lau le tali atu mo le to a tele o i lātou ia na o isi komiti ia ai o te tali au tu lava au ia i lo ia le o lo mato langona le moni ma fa maoni o le nganga vanga fa op fa pa wata mai scam le o te lo ia au ia le ia o lo wali ia na o mai ale la va tu e se fo me wo ale na watu ia las mato mafuta pe la tau fio scam la ila wali ina ia wa fa ia sina popoto lo wali fa ia la to upu vola ele ye ia e peita ia e wa masalo to titi fo ia nei suinga o langona na ina fo fai pule ai o le nganga ia lo ia il committee po la inga Fast Family e Alaska le o le a fai e moni le songi ia o le tulanga na lo ia se mato fo ia a inga i Alaska mo fa facility set mana ia se no nga a ia la se scam po se scam le scam ai la se scam ora wo ia wo aku e o no tu le sa mo e se me wo ia mana ia tele e foringa mai le wo pe o wa kasi uma wa ko Alaska le ko ri fa lo se la ko le al que no se pone si en Australia ma America ma Australia ma ele asi so complain il coupele ma o kanga ele la forme coupele sin complain sa olele o kanga ele la forme coupele ma kanga ele lang long ngale complain a kanga la forme coupele o le pe la ile nga fie ma nga fa kai mo o so la ko sa fo fa mo ma nga paki ma lo fa ia avno le sa no ni so vai ngai fo ngaina ia me se la valita to community Alaska la wa to fa o Faftai. Ya o te valval sia au le fau fo i ai malangona fo i o lato umalava tato community sa mo lo ia i Alaska pe te iai Fairbanks po Juneau ia po Barrow o le malanga atu ia le fionga ia vui le ngata fo le to fa ia siata e matango fie pe tato fatasi o le atam fai e moa stato maftanga ma nai to ina nei ele aso ono mati luafe lua lima o le aso tofina alva aso fou ia o le atam fai moa stato maftanga ele Spinard Rec Center o Spinard Rec Center ia o lo ia le to atusi o le 2020 West 48th Avenue Anchorage Alaska pa mole lava tato tausangatu e tamam tina matua sunga e whawhengainga taulangi lea whatawhai taulanga ma lea whatawhai taulanga ia ai le ngata fo i lea ia o le mamalu o tātou atunu pe whaia oe o le whena tauta iai le fionga e o le sunga ia le ia taua le ngata fo i lea ia o tau whaia siata ia ma le sunga loia ia whaia oe o le whena mao ia tauta iai sumai tātou te whiroai maua le vanua tātou te poeata ai ma le fionga ia vui le ngata foi lea le tō whai asiata ia ma whatau nuu tātou maftanga ia wā foi le o atu foi ale sui foi o lo o tamwhai e tamo e mai whaseranga numera 5 ia o i lato umalava foi o tōna au pua umalava lau te iloa o tōna no foi na i Alaska whamon mori ma o tō ia mai lango ma asanga ia o mai tātou te o mai pongi tātou lupe whaalele o le atam whai atu ia wale pai inga o tau sang fau whamonia tele te mai o langi tātou a inga umalawalo iai
i Alaska, tūlanga lava i ona tūlanga whaalupe, sunga i whawhengainga, ia le ngata whulea, sunga i te whono ia tō maratai, ia le ngata whulea tātou ainga, ia ma le sunga fo i le te whono ia tō whaiono rap, ia tō whai au tiu, alo whaanga mo o tō, ia o whaataritari mai o lea luatu rasfou, ia n tātou wheroa e la, ia lea, ai whaftai tele lava mo la o noa, whaftai a siata, whaftai a rea taua, whaftai le tātou tautai e pokalama tātou tautai ia, ia o mo fuile nei ava noa. Malo whaftai, ai ele i ole malo longa na toe a fio mai leo le fio ngā vui mai ani si ole, ai ngot pokalama. O moli le ma whaftai whaptoa, mai sunga le a daua. Ia ma le tātou ofisa, whaftai tele lava, o le winga o lau whaftai. O le tau loto i tātou watunu umar whainga malo. Whaftai o le whailau whamalusina, whai oe ma whafonga o le fionga ia tō mala taita malusina, le te whono, talenga ia au tiu po le sunga tui sa mau, e misa whai o le tamatu mua tu whai ono ma le mawhitanga whai sa moa, ma i lato uma wale a whai lau, i le tala i o latu suafa, mai tū tau langi vātu, whai o le tala le i Alaska. Whaftai lo tō loto le tātou watunu, ma le whainga malo, le winga o lau tala. O tupe ia na tau la foa, o mea uma sao tau whaia. E le ngata e maua le ai o le pāti tāpenanga, a le remittance, o lai aluanga i le tātou watunu. Ia wā fo i le atina. Whaftai le tau tua, whaftai fo le tau alalofa. Ia i la tau e au towa atu. Ia ele whapewhi a mea ona o au po i matou nei. E ele taritonunga. So se sa moa e malanga aku e fau atu i o tau ele. E le mawhano tau tu au noina i le lofa sa saa mi se foi o le tau sasia me te maa ainga. Ia onga o le pupu no tātou taimi. Te loana pause me o le a whai maumalei ataua. O le mao e ave oe i se no whanga i te le i o mua ilo o langa taluana e soifua. I nei ni usila. A o no whanga i o lo i aile share Godfather. Ia mai at pokalame le nei. O le a le alu vui i te uoso sona ma i rwanga le. Ai o le a ave na oe. Ia, pauleo se ai ma te whaia le nei taimi au e a whea mai i nei e toi tu wātu mo Amerika. Ia, manuia lau whainga malanga, ia, lau talinga olo, whaafte tele lau fo i mo lau taimi runga le tātou porukalame. Ia, awari tia le toi whaia so le ni si fo taimi. Ia, la matoa malolonga, a fo i mai. Ia, toi e fio mai le fio nga ia vui. Ia, whamai ani si o vaenga tātou te whaasoa. Ia, le nei vanga o le fiafi. Se iliga o le Amio Tonu Family Club o le aseina i le asoiva o le masino me luafelua se fulu ma le lima i le no foana i seina i faleanta o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala e whaangata pe tāpunia avanoa mo le fatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu i le asolua su ma le lima o le masino a brila luafelua se fulu ma le lima le lei tātou whainonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fau i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa whainonga nuna lua race SUV 1.2 liter lua whelua se furu mare fa ngā teino tātou whainonga tupe awata maina mani tonu se furu wafe se i o atu i le afe tala le lei tātou whainonga o ringano e le nopo o e le isi lea o le a whaamuriaina e le lulu mo le sailinga o le Amio Tonu Family Club Fafso tai mai le tātou ofisa o le Blue Wave TV lunga le proklamo le tau te iae mo sau tusi lulu mo le reise tele. Te mro wati le ua joe se furma fitu minu John Tano li tu la fitu tar fitu tau runga le proklamo le tau te iae le vanga le fiafi. Ia le foto e mafuta mai le fionga ia vui e misa fo i o le whaasifonga le tātou proklame. Ina o mai ai fo i kangaka kele mai Alaska. Wa fio aku ia olo a fakor kele ko mai kai le sau mai pe se ai ngolo. Oi. Ai wa misia ya usore na fafsidi i lungo tato pokalame. Ia mo o tole elise la Oscar dia le kere ia request le sau. O elise ai nga o le to faiao. Kene ro ia vuilanga leo le tamfana wala na tumano. A ola o makara nga ia Alaska le ka mo ke make kwai. Ele se ai ngole. Ole. Ia wa ngai fo se ai nga e pene ile sa totas. O me korua.
ai a Wa nga wing pa so yo o fa panganga o kankaring ya. Ya bisi o ai lang lai se. Dai lang lai se. Sila lang lai se. Sorry. Ole. Ai pe ya sa wa sa ye por kala mena vo ile le blind date e pole a. Te lo si vivo o la company mo buan na fa vai private investigation. Sa ka o JC investigation. Yeah. O ala me sa yai. Nanga le wa sa le au spy o e me o mafukanga ya me se la nga wo ka minga la kele AGC. O kangolo la o ye me repossess. Ka vale repossess for you e fai mai. O sole. An ko pe ara. Anga fa ya la ka branch for le. E mai la ka kele inga inga. Ia kango ia coffee ko i. Le inga ka vale ka lo ko ngolo. Au ka vale nga repossess mai ka lo ka ko ngolo ko ava mo. Ai de si ele o se pa kanga. La si fia lo ko. O le lo ko ka vale o you repossess. La yo wala yo to fo ia siria le al taua tatou tene kiwi. O te ofo o le wa nei ia olo. Ia wa Roman le sofa mo weles le wa nei o tatou la wile ele. Va ve mai la omi mai ia. Le dividends le wo fa wala watu muli ia moment to low ia olo la walo fa tali mai no fuanga le uma piki mo teu ale uma tu tala no hat o ele o que ofo King All Blacks ele oui la ngare wo foi mai samo ale ko polima mo ko ele nga samo e meri mai ke wa si do ko fe ke ko foi fa mai ke ko foi oi fa i ko fuka foi e ke sorry fenka ko ya o ya ale ngi o kilang ka foi la ngi li man ko ka ho ga se furu ke ma la ko si o ke su e mai ka 5 ayo man to fa au tiro au polo fa la la fa nga nga sa fa ye nga bo transfer ku le skala ko sa ko sui le skala pia ya le te fa ya tu o wa ya le te fa tu man to ele ka nga ese wala nga tu ma wa to muri le so nga fuwa ya olo e mo na fa tadi mai le wa mo te fa o le sulu no winga al taimiana al taimi panga no ale ama to wa ya ni usi au kilang ele ka la fu ku ala mo a bui ne ya ta to au kilang ya la ngai ya sa tala na me pulea o lo ke ko rin ngai ya le na a e fa fonga mai a wa e fa longo sa mangi fi sa mangi ole pa ole kama pise pingelo ora fa ka pingelo ole hooligan e pole ia ole akule ole mea ole aisa wa ke fie fo ile aisa le snow u te no fa tu ole ke ka ia e fa si fo loa i dividends al meu fifi ile tu va tel no nga ma olo ole la u fa ma ni ai mele ole umio e te mi umi e po ma u fo longa winga pa la meu misi au no lo fisiri au pe ava pela le umi po pe nga le moe ala le o fenga luenga ale ma fsiri ku se fa ka kalanga ia po fa la wow fa la po ai fia mo nga le ko se me vo nga uli nga mo ala au ke sa no nga la vui pe po foi la wala nga e ku pule au e ku foi po umi ala po ai ka kangi mai le ala ele ai fa wo be nga te mai sa foi la me ka wai e uma ko moi ai le foi la na va pe lu fu fai tu la e pongisa e ke moi ai ia male oi pe se fulu wa tu la te moi ai pole ai ala pe ala wala le kero ki fenga luenga pe langa le fenga luenga la o pongisa ole me ele au nga ila kui basei
e dia nga e dei lo ai kai meu soi le mai e kau ki de me tu tu nga tau ni tau te lo e le nga tanga tala e nga se mo se malanga foi la buta tu se le moi umi la fa tu fa ngo mai sko inga la e se la nga umi po le ai po fo ta mali yo le nai look forward for yo fo yo fa ta ma ia ole mafutanga le to fa manusina ia e te tonu o Washington e lau whionga vui. Fa solo la le whainga malanga. O le mato whilo inga le lea so valu o mati. On fa awau lea i le no fuanga le o Missouri. Ia, o le la mato oi Missouri. Ia, i le aso le o titilo atu, la le ta aso di misa. Na aso so mai tasi. Le to mai lunga. Maki Io. Aso so mai tasi lo no winga. E mate tau no i Missouri i le mate o le fefela sa. Ia, tau no ai foi aso nga fua le fa moe. O ia felo ai mar community ma. Ia ai aso lua loa sia matou foi fia. Ma le fionga le te fono le fitalinga ia fa moe pola te vau. Ia le fionga ia tu lolo. Ia malelato community atoa Nebraska manisi lava o ai o lo o afifio ai ia Samoa. Ole mafukanga fo ilea vui male atoa. Ia. Na sauno mai la fionga ia famoe. La to famoe po le fionga le tete fono. E ia la to members. Utah, California. E members no foi e members anga i ole la to fasta lista la to matura pena. Ia, le foi la a fai fa fonga mai ia. On sa no mai le fio ngai le te fono ia mo o to fo. Mo wai se ava no tatu te felo ia. A ole ale a fea mo le ro taimi ia Missouri. O lo taimi mo foi le tele wo ma pa anga le tatu te ia e lo ia ai mai so le fo sa mo. Mo le tama ia vui ma le fa moi. Fa solo pe le tatu a mai alo Missouri. Ona ma sia lo leo ele o le vai masima o le lau mu o le kalisi Jesu lo pa yo so ngatai Utah pe la na ye fo ile val au fa alo ale nu o matai ia ile la to ri ta fo ia a me se fo yo le fa moi ia more informations o mbala fo ia am fa fa so tai ia le sunga ya matai linga pasi toma. Ya, o ia lea o lo o tapu vai tasi iai information so le whainga malanga. Ya, me se fo o leo watu ina tuilunga. Luas fulta la le urufale mo Utah. I oi. Ya, maua le tau mawhitanga fo i matulanga i whaafiafianga. Ya, wale wha moe. Ya, mo le fionga. Ya, vui. Ya, Utah la, ya o le angoa, i o le Utah le lunga porokalami. Ya, wha solo la ia. Ma tau wafea ele o California. Ya. O i ele o California. Ia e whamai a California o la tau o le la auteli. Iyo. Auteli tio la lau sunga le a taua wa tule fa fio mai o vui. Ia langa o le matua telea o ngisi keke fo i mara matua pisia. To a tele fo i tamali i ia Samoa fa fia ngainga ile State of California. Ya maisia area le Long Beach, ya Compton, Anaheim, ya manisi ya area fa pena. Ole tangata o lo o arranging ala fa mo le fionga ya vui. Ole sunga le li fa sala lau o le si fonga le tai fo. Ole sunga ya tuila e pa fa te so. Ya manisi ya fo. O ila tau fia le nei por kalame le tau te ia e me se foi ia o le por kalame foi ma le tau longo le fionga ia vui ia fa tai foi nai to fa fine ia o ngai ma ko fa fine ia e tau mo so fa ilo me la to so fa ia la ngai le me fa no te tu o ilalo ia e fa malusina le ngale lei pe o tu ia ana and Tom, yeah, Frederickson, yeah, fa be foi ia na inicio uso i o fa be foi la nei o tu va finea mati male ma o fo ko ke le ia o le tatou lango ila tu fu o lango ina le vanga fai
al fa tua ile tua sa mo o tasi ia lai fifio ma papa au California le fionga fo ile tai fono ia lau wau mauar kala o suil place ke ngea California le vanga le fa supporters o le sunga ile li fa sala lau ia te pola io o lana mana tu o le no fa fu ya vai liti ia fa pe o le fionga ia o foi si le sa ye mo California le sa to lo fo ia so foi no fa pe le ia pe o to e wa mai ale AGM si vanga le ia le la o to fisu ia la to finga ia congratulations ile le fionga fa vilidi ia kamaka o tama tau manava ta to sala fa o tama fu ala la tau ia te poala ia o ia la le ufai ma pristine ia me se fo ila o le la to committee ia o tele i maua uma suafa ator committee ia tatou felo ia te loa e lau artificio e lau le tolo ia ai tau te ala tasi le maunga yolo o te loa o ai uma e fia i se matautua ia e manga kua usi ulepa e manatua foi oi tonga mau ia le tatou pitonu uma le stete i California tatou felo iai ia ave se ia ni tulango o avaenga o lo iai ma tulango fa pena ia ai tatou felo iai le fa moi ia mo le fionga ia voi i na le Point After Clubhouse ia ma le treasure na utu ina tulunga a mai ale olia ia ona mawatula ia or kama ipiko hu le ai la ufalongolo era ikiki a mai le pitonu o le o le na tatou fa fonga uma sa mo ma tu fa no atu o acknowledge mai fo ile fionga te fono la utau no watu se ala tu se leni o la tu listala o Victorville ia le ai te fono ai le fionga ia lau matia fano ia biso sio na falitua sunga le fai business ia mai se o le sunga le fionga te prestine ia ali o ainga brown le ala ia wale inga ila waka mai ka yo le makwa faka ua fo i le vaenga le le sautina ia ma se ala tu committee ia pe ia la ole suiso o puta mai tailo pelinda ia ma te afela Victorville ia te le loa po ia San Bernardino ke le loa ia ngipi ko upo o ia la talata ia le address le na o tu inatu tatou te feilo iai ia lulu au ia pu eseata ma le tatou sui faolioli faasale le agalima mo le tatou pati le fast mo outou foʻi le tau fesili i lenei lava afiafi ua ia e o loo karakaragoa e kauke e tau te aai faatasi aiai foʻi ia o putuu sasau e te fesiligia le integrity ia ma le fionga ia vui ai mai se foʻi o le pati ma tulaga uma ia a le ua saunoa atu le fionga ia vui e le isi o loo iai le faamuamua a le vaega faaufaia le fast i faasale le agalima o le saunoaga lea le fionga le teiteifono suga laʻu le mali atoa e na o le fionga ia vui tulou soafatia ma le tole afua masina mua seiga falava ia tatou la lenā i Victorville mo le leivanga o le fiafi tau te feilo ia yaso ua atofa tau alunga loa ia ele skeke ele moi ia o le ka o mai o le fa mai o lo Roman o la tau ele mo moi le la tau ia au te lo o le mo moi sa o ale Las Vegas tau alunga i fa moi ia ele tatou vaenga o le postale nga pigi me le sit vai o fainga Las Vegas watu wai atu misa ma post ai fai me la I can't wait pingi mai lo la tu ia feilo iai sunga fa fe nga foi ia ka le sia se vole fa ka sa mai la tu ia sto fine la yanga yuli ma sia na tonga ma sia la pisinisi le o le two cans ia e ko fula ka o vui marka mai fanga ngai mera nga au mai mai ia ka ke mai mai e leo ai fo i fa moi ia sia la tu fale aina ia mar fale o low variety shops mar community Las Vegas tato felo ia langa ngo wa fe ku nga ngo wa fe lo ka fa ko ngol ko city i le po o to usu ese mai ono le taimi ale o mo la mano tato felo ile le ia mo le fa moi
ia o le fionga ia il tama sa tuala alo va fusuanga va tu le sur ma pu ia o sa tuala ia ma le tusinga ia sa muri anga va tu fo ila fio pesta ia ma le fo itu o le fata o tonga le na o fa tu o sia ma fa nga malanga ia ma le fionga ia vui o le tatu tama le ole alu ina le no fo o lo se ai HRPP le te mile nei fa sa le ngalima ia la foto lo fionga le ataua sau nga mo wala nga tau lunga se fa mo singa le fionga ai ma nga yo lua o fa so longa mo lo pokara mo fa e fa nga ka vale ko ke fe malanga ye pe ole onia ono America ke re o le siske e mama o atu ole lele atu i California i Alaska e la tala taile lo atu nei i Samoa ma le la tu Australia no winga la ia ele se kai me market drive ai o va le ai fe o la uta pena mai e olo Roman le ma private jet e atu lo i matu a matailo le se nga fa kai fo le wa kara fe ngai fa mo le am ka ho ka pokala ma ka ko ka mo fo le i sa fa ka ka fo le e ka ko a bui bui la causa nga ka ko mo ngi me o fa sa lo bui o ke lo fa si leva lo ke mo ko nga fa si leva yeah I think only in the late 70s yeah late 70s asoloma ke minga la e paku wa maka paku la o le toa male wa in the 80s I think yo o pa so mare wa inga foi ngus pepa sa e foi ma nga rue ai ke mi forele sa nga sire fiei o ke mi nga ko nga rue likio likio pero que minga eu le cargo la ko foi le war ko kero gis mo ko ngusilo America ya mo foi la mo le felo ya me sero ko foi le wo wa fu foi la ko la ku nga ke pasa longa ya a me foi sa a fiel community a ka ko kiro ngai me nga a fiel il faut ngai ko fo lo ko ke man kwanga le kai mi fo inga le likio nga malanga la sa mo o ro nga la va e swinga fa nga malo ma la foi fa ko le SNTP ya ka ko foi ki kilo mai ka wala ba me nga fai fa pe ya e lo pe mangel pa ro ka le la ku ngale o vui euskadi ko ke ko ba ya vui mo mo fa mo ngai ai o ke ba ku ya la ke ku ma wa ai we ngofo mai ai sa mo mai ka ko le ya ainga mo ngo fo le o ngoro mo a fo le nga e fa lo mo miki inga e fa ka ngo ya la ko le mo le va ngai miki ai mo sa mo e ke ola ia o sa ngo le e fa fo ngo ma fu ka ya la ku le nga ka la o fionga vui a se nga fo le kapo ya ku inga e mo yelo fa mo mai ku la mai fo ile le coffee fo ya fa sale anga u lima o ke lo inga i la mai kau ai longa i se fainga i lo wa ka ko nga wa ke mang malo pa ko mo pe lo i lo pa fo ile nga esa wai male focus nga esa wai mala ko nga nga esa wai o ke aka ke ro ka mi pa wa fo ile ke e ke o esa mo fa mo le ya o sa ngo le la le mo nga fo ku o le la langi ba ku aku e le nga ka fela ya o a se nga fo i la ko ke mon ko ela ko vui ala i fa sa longa ya mes fo ka ko pa ki pe fa ku la mai ai e la ka nga pa ki a wo le fo nga ka ku aku ma ka mai le nga fo ka mi le SNTP por le fo le sui me le ngofo Christian Party ya falling on my own o se kalengi mo se fa mo nga o le vanga fa ro mo a kem sa ro kai mo nga la fa ka mo vui ya all the best fa mo le ku fa mo ya na wa tole fa mo ya ngal sunga le atawa le sa le atawa tawa
ia la fotu la no ne ila u fionga vui e toi paune o ta por kalam tai ao le asu tona asu sa ma malanga loa mo le fa moi moi fe lo ye foi wo ma pa anga me se foi o ainga ia suli foi ma feoi paulo foi i Amerika mo le duale fa malo fa tai asia ta tu sai o le ava no ma tango fio le o maua mo le voi le fa malo ele tuititi el fa malo ele to fai ele pule se li male toa wa to fai a olo ia e mai le mato no i popua ele o te po se lilo o le fio santuala te na de voi ele tu wa ia pesta ia ele ngata voi le o le matua le usoli fa pe voi ia upu ile pule se li male toa ia o le nganga le siliona ngona ile fa aftai ona o lea ua maua le panga noa e feilo e manisio o uso i lale i tumano o ai le ya se sina manatu o se asole nei o le a feilo i aima le pule se li male toa wa i le vai ngolo i o le tausia ma le ulu betu fitelai ia awasa tuala e tena ni volo la tu mo pu alo va suanga besua e va pe fo ia te singa al betu fitelai ia masale mulianga ia e le mala ese la ia popua mala ese la no pe mala ese asanga o nu ole si o a moa o le ainga o le le nganga o fa malo man fa tai mo le le nganga o fa malo man fa tai pe amai te watu ile tulanga pe o nei ai le malanga o le a fo nei ia o le upumoni a tonu e sa o ile sa no nga sia tai ele asama nisi fo yo lo tu fesili sili e ona e mafua ona o le tolus fulu ma le valu le nei o tausanga talu na o tautui upufai o le malo e ala ili vaenga fa upufai sa teita ia e le tofai atu po le efi ia po le tama ainga fo ia tupua ma vaai se e mai ia asiata ma ia o le nganga lava le nasa sa iai pitai o le mama aftanga mala au le mali e toa it goes back salo po le vai tau o le afe iwa se lau iwa se fulu ma le tasi na ma se yo ai le afe iwa se lau lua afe ma le ono na ulua i le palemene ia ma fana yo avo i matu tala no anga le taimi ma fa manuanga na ave na ua ta pena mo fa mo ole pomoni lava ole wa tul tato fainga malo al fainga malo al fast mai ele opo mala ele mo le mau le tunu ila u tautua ile ainga o fa tutua ile tua sa mo batasi o le tautua ele o se sa fa i vo ile se fainga tonu ona o lo lava le na anganga ilo uitu malo o la u fa malo mal fa tai ona o se to fa wae ia sa tuala fa pe fo ia lo la tu mo pu ia alo va su ang su fa pe fo ile tu ftela ia mala ulu san muni anga ia tena ne fo i ole fa malunga i malu le tua ile o fainga lo nga trofia le tua ia ile fata male fata fa pe fo ile o pongi sale na vaenga ile fa longo male mai tau o le ngata wasanga fa pe fo ia popua e pe ona feilo ia male pule se le male tole nei vaenga le fiafile te le nga ia olo le nganga le ngona il fa tai na ta ua ele sunga ya le ata ua le lona tali tonunga ia atonu ia to fo mai ala tala vo le sa failo witu malo ola utala na fai i alano o tele sau ona ole mana o fia fai pule na o sau i Samoa o lo utali tonu nga wo le taime tau na wa lo fai sau tau tua i lo itu malo o le nganga la tanga ta fia fai pule a le tau lo le mena lo tuai
Yo te fo. Ali. Ale nganga o tangata fie tautua. Ele tau. Ai no fo pe fai tautua. Nilo. Ia te tele tau tala ina na vaenga o moli mau ia ila to. Ai o le nganga mau lunga o le fa mo mo e pe o na tatu tala no ai le nei fiafi. Ia ona o le malanga o le ai. E tu le loma ma o lo fo. Ia ve io le nei ava no ai. Tau mo fai e tu se tala. E wina tatu tele o fei tatu tele I fei lo ai. Ai walongo na I tino matangi le lei e tu sai o le angi mai o le savili e moli mai ia I le tūlanga I pe o na iai le lautou tāpenanga o na o le teimi o le au tō wha mau fōi o na o le malangatu ma le tō whai le vai malai. Ia o upuai masanelo tātou tunu ue I titia o le la au ia o le tangata. E iei o maso tanga ma le tō whai le vai malai. Te leo maso tanga. Le ala foi le sa o ta pai la vo ia. Ia o te mana o la vai ma te malanga. O te le mana o le teimi le nei e ina ia fa ele elea ia lo o itu malo ai mai se o le fio anga. Se I fai pesa o tautua. Ia o na ele o se teimi feilo ai malato. Ai o le nganga o le whaftai. E leia se sina manatu o le auto si il fale o aso mua I le maunga. E lei vo I se sina manatu. Ia o le auto te lia ina le tangi lotu o le tamaitai o le nei tu malo. Ina ia fia fauso na fale. E ia lau I ula e pou I le toa. Ia ai o lea ua mai tau atu. Ia e uia ina le I whaatino ina le fawina o le fale. E pe ona mo iai ia meto ia ina ia fausia so na fale au leo mai tau atu pa malo fa fitai le to fa fitai I lau to fa autanga fa fitai lo to finanga lo mai tau atu o le wa amata na ati le pai o le mota ma le fale na ia mo e tu sai o lo to finanga lo mo le mai ia tatu tatalo wa o fuanga le tangata e fa I vale pe ale a wai le fina ngalo le tua tau ina ia alfangia le tua te pena le aso pa peona to faina le tai malanga le to fai le vai malai ia ina iwa peona tatou feilo iai o moli atu le tua lo to soifua pa pe fo I se ola vai o ma o nei mal to fai le vai malai ina iwa peona tatou feilo iai ia o le pule fa soifua le tua lo to soifua fa pe fo I lo mato wola ia fai usa fa mtalanga I le nei taimi. Whaafonga mailo u I tu malo. Whaafonga mailo nu. Ola utala sa fai I lo nu o lano. Le whaafonga mailo pule seri I mali eto. A fai e to pule le tua e tusa o le lato whaalo alo. E ala I le tofi o le I tu malo. O te mana o po le ale umi o le ale pu o te iai e ave o se au na le tu malo ia o walu ese male tofi ai tala no au tu fa nau I sa tu tua sa fai o le pumoni ale na e maua moli ma vo ilo tu malo malo no a o foi ale tala e tala no ai le tau tua e fai e pe o le nganga le na ia tapo I maia ia ai sei fau le malanga ia mole malo tele ia fa awa mai ia nga I Australia wa lele I Australia ia fa pe fo ia o tero ia fo fuanga ia talo mai ia wai o ia fa mata e faingo fi ia a ole ala lava ua fano ai le to tele peona pai mai o tu a matua ole ala ua ia ile matui ma le mangao ma le ma ai fa la be ile so fu ma le ola ia tau no I fo ai pele so I fo la le le to fai le vai malai to fai a siata ina I va peona fa le fa fo ina o le matou fai nga malanga ma le fa moe ia va pe fo na mo se ola la to o ona ia ina ia va peona au mai ia le tualo na ato to ia I le fa moe peona te pena I le fa muli mai fo I ma le tapo I mai o tatu ainga ma uso ma tua fa fine ia va pe fo I o
whalapu tonga community America. Ia tauina ia ile alofa maleanga le leo le tua ia te utou. Toe whainisa tātou tala stele. Ia pe a whataunu ina ele tua le whainga malanga i utou lau whanua. Ia o se talatu le nei vaenga o le fiafi ala fungia fo ile tua le whainga malanga. Ia ile pule siri ma le toa vaiane le suafa olo. Ia ina ia toe momoli atu lona soifua. Ia i ainga o lo wapeo na whamuli mai. Ia pe fo ile community na i Alaska. Ia ina ia malutia pe ao lofa o le tua. E va pe fo ile nei au unanga wala tua i se wha matalanga ma se vai vainga ile nei aso ile fionga ile lipule ma le faltua va pe fo ile au whai ngā luenga. Ia ngā leo le tua i me umalava ua utou wha ngau ina o lo utou teimi me wha mau. Ia au tou wha salalaunga. Ia ina ia ala tua i se vai vainga. Ia o le nei au auna. Ia ile ngā wha aloalo. Ia ile nei vaenga o le fiafi. Ia manuia toenga o toi o tātou maftanga ma tātou o tunu soifua. Ia, malo le tanoa. Ia, malo fo ile malele. Momoli fo ile malelenga la inga santuala. E fo mai upua le e whaitau le tunu o le ua tala po ua momoli le utu sami. Adi. Santuala le ngole la tutama le. Batu pa ia mama malu to fe santuala tu muam santuala le moteli sa la fai. Ia, elisa si matu tala fa sili o le fa fetaia e fa mawina. E pe ia ona sau novui. O Samoa o le ainga. E telefo ia au le tangata iloa au le la au. Ai wa avea fo i nei porkalame. Wa fai mani ia asili. Tātou te so o tangai. Adi. Laenga ia isi mafukanga ua sili atua na mafana ona o sa mātou fo i tautua le au. E moli o ai le fia i o tau loto. Ia, ma moli o atuai. Ia tūlanga o meolo o te tupu. Ia, ma nai vaenga au alo tau lau sila fia. Ia, ele whapea a mea o ngani ona ina ia tau whaitau le tau tua. Adi. A o le aso walofa, sasa o iai o so walofa i oe. E a fea ai, ia le fionga ia vui nei ia, ma la usa vali atu. Ia tātou whelo ai ai. Wha moe o le nā ua. Ua wha ilo atu, wha whetai tele, wha pitoa. I nai ia i la tau, o suli au le tātou porokalame o supporters fo. Mali. Ia, pe a kako wo i le porokiki, e kaua i o kako ngafa. E le pea no vatu, e lau au le fiso, lau o le tolo. E ala e tasi le maunga iolo. Mali. Pe tau teu i atu i le porokiki, i le fast, ia, e ua, tau te o tātou wa tasi na tau vai te talo ina Yesu i el malo e ala foi. Ia, i le tau mwhainga i Samoa. A tātou atu i whaasara launga me tūlanga whapena. O woa ma pā anga mamai. Ana fua Samoa. Ia manisio ala leo sa tau tua i fo i le fionga ia vui mua e le i whaia lavala na ia whare whaasara lau. Tātou whilo i ai. Ai eise vaenga tā ua lava e au whai ai le saunoanga atoa. A le fionga ia vui. Po o le fionga ia tia au wale pa ia i le susua tia malo manu vai tino usi masu o le flefia foi ma le whanesa la fai longa pule ma le whaitoanga po le fionga le tapa po le fionga le whasisina i oe le fionga i le tole a foa po le fionga foi i le taulangi ia a wantama na matematea malo pa i o la inga taulangi ia a wale matua o soli ia me se foi o le tolua tutuila ma le mamaru le whanfitu a ye se vai nga taua o ke fa yo mo amene ye o le tūlanga lea o le kele o kanga kai o fia ho i paloka e le manguia loa o le ngingi monganga fa ko a ko e manu mal taimi fa pea la ko saungi fo ko kamo pa wanga ai o le fionga ia vui ti nana le i manuia on o le tūlanga wai le kauva o kulanga o kula fongo fe milo sai ai le ina male laina na fa wow mai ai lava e o mai lai le aso le le foi la lena ia le o mafua io na ele tofa pa i fo io le fio anga ilano ia me se foi o se feelinga ale fa tu ile tu sa mo tasi le fio te fono ia o le ave ia le fa mo
tūlanga fo i o le fo whasaleanga. Tātou whila, i le vai e so fou, ia pe atau puleo le lofa maleanga le leo le tua. Whasisiranga muri lea. Mo le fundraising lea Missouri, e isi ala tō fundraising lea so atai au, I think, le na wha o mai e le fionga di teitei fono, ia na on toi wha mana tua le tau le ono. No toi meli nei tua le fionga di teitei fono. Pe isi si vaenga e wha manino il address lea. Ona o le au mai lava o le VFW. O le lau telo i lopo o toi tari mai ia lea e le toi sin mai e le fionga i te fono po tō whawha moi. Ia o te lau sir fio tō Missouri mo tō lea e whaile a tatu fundraising la so teo. Ia na ua watu lunga. Ia le tūlanga fo i o iai. Ia whaamana tuatu tusi lulu e tau walunga i le nei fiafi. Tātou tusi lulu ia o loo maua tātou i o kilani nei. Tātou ofisa. O leo te loa ia ina inisi fo i o ila tau o loo latu whatauina. Ia ai o le tele o tātou tusi lulu le maua i lua se furu valu D. Lampi Drive. Ia i papatoe au manu kaule i le ofisa. E te sau lea songa fuanga i le sfalaili. Mai le afoliva i le tau le tolu. Hamur mole. To e fautu atu o tau ia tau te o mai taimur por kalame. Te loa leo le tofia va ia Godfather ma sauni. Ia e wha mole e lokal ma tau faitua. Le taimia on e por kalame lokalo ma tau faitua le lalo. Ono winga la e te su mai le taimia o le afoliva. Anga i le tau le tolu wa o le wha. Fai tatu por kalame o tau te ia. Ia. Anga leile tua. Ya lo atu fo ile nei weekend ya mangu ya fo ile fa bun wa langor kamalanga ya le la wa la fai ko kasi porka e mawa ma va no ma vui e fai mo ila tau le porka lame e fai porka lame e fa wa lava ya na ona ma join my love America ya ma le sunga ko fa na sa uni nei ya ipanga noa ole a mawa ya ai mo fia wa lango termina o le tatu tau ya la u fai nei tatu function o termina. Yeah, please excuse me. Yeah, mai le tau fatu tuanga. E lopo inga. E lau wai loa komaro kot fara marakusi. Ne kau ke pisa. Yeah, anga le mai le tua te taipo le fiafi. Ma tu fa ma vai atu ma le fionga ia voi. E me se for sunga kot fara isi o fa ma muri. Le ke lo fa ku pa lo. Yeah. Le. O te po. Alo vatu fo ia ia tu sa ma la ko fa moi. Oh, yes. So le wa misi e jau. Me le pone, a wana ingalo yeli tau si vai le asolusu ma le lua. O le masino mati. O le MC, the one and only. Tui sa mau, tui vasa, Elvis Moli. O le a kou fa fongai, i le koe fa upoponga o anga ngangu i anga fai me le prokala me le so le mafi. O wana ingalo i nai me le pone, lale no le o e tau sirfili hall le a tatu ina. O le community hall i nai Cranbourne. E le la tu sia tu lunga di tanto posta wa ala surusu malua o le fa moe o tu fa sia e alo lava o le fionga ia vui tau ainga a wa lava fa moe lava le tasi ia a fifio tu matala tu au langola ma fata lo fata ma tu vasa Elvis Moli ia tau lunga fa moe ngol le fiafi fa te tele shell tatu proclame soifua ma ia maruia Luba Tautia Club.